in my own home in sea, with Sula la long. Celia, oh, you're on. Celia, long say my more is no long, what has occasion Jesus made. Jesus made. Jesus made. Jesus made. Vậy cái lòng mà lập cái Aslan metna cáiวันcái bel chinge cái xie pe bel mà cả thì chỉ biểu xin là chứ mất last cái rain đó có acknowledge all in sui các sự kinh God more last but that's cái na when in chắc last phung ya cái bel chinge in ta phải là mẹ we có cái nó còn cái tu station ấy có cái Deuteronomy sắp tới có phô dịch có cái single chi akala memo grow in love for God. Grow in love for God. Bangan gas English bangan merita tamil tres kal fingum kan usia me gas ko sayan
si fesingan panga kias ko sayo kap kapag in long si na singkat kap kapag in long si na singkat kasmer ka akalam yang grow in love for God lalu sulkak siking God ke kadada ko aksa fila week ne kapin week ne kat usietari phone na ke me lesi name we I bago siya na ke siyan rio from no chirit lege ya we kuno kon na ke mante na ingin nakataga ke tusti singen akate ye Deuteronomy course na ke singal si atamle dress kalle usie men diti simsenge kapas fikana ke ma el from no tia ta ye ya pang fin jaklan Osa online ministry orek masing meeting ingin na kachiba flock liner in usie kapa sima taga ke week ne na ingin na di shall lapsing ke ak ipla pa ko mai taga ke Sunday school na ingin na kan yela kuno kon chike mataga ke Deuteronomy saktai course fosi kurni ke singal chinge kapassion fakana ke si fella lapsi market from good ke week ne pa me saklu bang a copper call and quote awana da kan me bang kap kapag kelang shi na singkat pa misengin ada som si belie me si fella lapsi na ke unit aklu si mga task ne dan me langkaleng yak Michelle grace and reconciliation agadash ke koto aklu winter kata kata na lalal fungi ko lan church enduring beliefs of the church pan si fella lap to lungan koto me unit pa langkaleng yak Michelle grace and reconciliation na kataga na ke malutut na ke week nga bang a copper vingan ko si sam mari akos matagarela me akata yeshe kaya taka sie taka ke gospel al meto sakta akos fo singalal kos ni ke longo sie taka ke meto singalon kos na ke singalal kos son nongol sie fos singal me kos nike singal kos na luo pite tolu fos singal me kos we singal kos nagataga likie lesi name fin shaklalap nake ipa kos nan ekaya na we I akos nan kadalila topic lalap akos kas me iplalap akos nan ipshemera taga mo bang na siya Peter's call kaya kasing na sa kalang pamari chimit ngan meto akos fos singalal kos na galong ulchingan meto akos fos singalal kos na galong ulchingan may recheck yung mga kalamipian niya siya katakata iya perform niya pa meto singalal kos na singalal kos proclamation like bita, fact like bita, confession like bita ngan na son nongol si fos singal megos na singal like kos cleanse up like bita, ministry like bita na malutut like bita, taga ke luo bita tolu fos singal akos na singal megos we fos singal like kos na fintra ko pa outline chingan bar form no chingai fin trakan bangen ka tu she ma phone chingan na ka takam tak na ka pa chi so kadat te tolla ma ka akata ye ga ka datka na kyok ki fash na kyok sang kuno kon ke ka shilling na kyok ke ne ka taka ni ke shan rite ushi ma na phone chingan in phone la fin traka pa ka taka na ke shan ri ka pun week ne ta na tral chinga phone na pai na ke shi fella lap chinga call and quote bang a copper
call and growth tang kapag singa vingat umesama tamle cheskali lakate ekaya na ke laisinim finstrak tolu mataga ke marita ko singa we me shifeshi ka ko smo taga ke ka she marit ngan laisinim she me taga la kalmi mo intakan la ma yok shikya na shel na ke mo lalpite tukun chi shel tanglo ko tukun chi shel tang na shel ngan in Fintrakimen, at least significant events in the life of Peter after Jesus called him. Pangan name siya meta, wanang afaga siya pe tinala phone namang Fintraka pa insyan rito na phone naman na kayo. Akluo state why Jesus might have continued to express confidence in Peter despite his shortcomings and weakness. Nakshaflan ba? Sumusta siya may fact inakaye matalal fung ni siya siya kaya kapag inlalal fung ilan. Pangan Fintrak tolungan, takakapas na kaya ipakos mga chamcham ko niya, akadaya kaya, na ingin ang focus lang siya pa, Deuteronomy chapter 8 course, for sit course na siya singal siya. Ay pangan Fintrak lan, flow lan, kusam lan mission na kayo wakadin me, kadin okya lang na po ay kakas lang ka. Maningin na, ada pagantin force kat kyalim gamang kat kyalim na puela shedan el daga nis kataligi focus singa me focus sila ngai pa ita kana sil tamling ako lang nag tagalan lem imet patle pang fin shakwan usan lan ministry focus na ke follow lan lem na even ko mo call si karin metlas ko sa te pang focus lo mo you better rethink lima sima shedan el daga force yak na Betas ko sayang. Para malal siya no. Ito ka fa mo may wonal duwan may dito. Kat nikin mo las. Naro therefore katka di na ke tang si mo akte yel pita na ke me confession ni ke ministry lalo. Na ke liti lalo. Tanapangan makatin na ngin na. Kat ini na pa kaslan kadin ala katay na shish. Kadin te som di kia kadin me pa shampram ganyan me grow by following Jesus. Skili grow by following Jesus. Inan ka pro sila siya. Kat yeda na evin kat kapar Jesus na gamol sila kung ke 2025 na siya na sustain ka revelation pa shampram ganyan na. In the presence, leadership lang God the Holy Spirit. God the Holy Spirit, makaya na pa kayo nakatayin na siya. Kaslan God na siya. El pa teacher. El pa reveal truth. El pa reveal me, stupelan, yoklan God na si Kum. Even wangan ngon, wangan na pa makat kayo ito kaya kuklan God. In other words, kanina kadin shoes na nagaya. Online issues ta kyang online God in uta ka mapayising na isam ako lang nagkatakalan lang nimit patle Jesus siya na lakalan mi ka son sapta tolu fostolu hospital son sapta tolu fostolu lakalan mi truly I say unless one is born again ito ka niya nagkatakalan God na mitlal kung iwas na kayo finan ko siya kaya issues ta kyang online God nta pangay batagang growth siya pangay kading ukala kapkapat na kekaslan God. Na inan ka proy lasyo. Inan ka proy lasyo to na luto mo dito liu for singalan ko sinan sipa na tagatangal makatash kyan. When source siya mga kumarit magana pa kaslan God. Na akalam ke may original language na ke laying mata sinatas ma alaw phone wangan ma me style ke taka mirror king James version siya ka kusang nan stream ta great makin malam do som la taka na ke pelching ka shop na pai taka kalam mo pa na ka wota ka ke online ka pang forcing do to mo de tolu forcing lang ko singa ko pa na kay wota ka ke online ka archipen luti
in kai inakshiwashi inakata yamashwas nashin met the mitlan God in she was na yakula fall na ke ritma wona kayo pang Bible auto ka online God na even got to read the Kaslan God ina ka din molding ngon when Bible auto ka online God so therefore Kaslan God pa ektelaman maeta ya tao sin yosom na ba Jesus Christ na si veise ka kalamimo grow by following Jesus. Grow by following Jesus. Now Jesus Genesis nigga cash mold the bread of life. But that's gonna machine it na grow in love for God. Deuteronomy course na grow in love for God. You have more grow by following Jesus. But the line the na kaya cycle man made. Now I think that they should take online God. A Bible mauto ka online God. Katikan kalam ke malan God. Na pangapan si main na kanila tunan ka makatash kem ching. Katikan yung kaya may matikain ito la siya Jesus. Katikan yung kaya wamin pellash na kemasingan. Pellash na kemasingan pataka proy ke may inikek na nasin mo ito. Na ngin na gagat follow Jesus kat kapag kisben kat follow Jesus. Nakataka liit na lang siya nga yok likpen. Ewan mataga metigi katsing. Na may reaching ay daga in hakalim ni. Kaya kuno konsing. Akalim nila. Dalig na din kat ngay dakyang masak siyak lelos. Elos hindi liye kat siya siya katlal Ibrahim asik sikap makain. Final sumlagay asungay. Namitlas ko siya Nafat na puwela katas ko nga yun. When mga desid ba siyensya king masing. When ever katsum nigi fat mo grow by following Jesus. Katina ko Jesus. Ever when Bible na kayo daga kang online God. Bible na kayo all scripture is given by inspiration of God. Kadata ko na malalap si dakle. Diki met ko siya. Kaya cash mo lang God. Pagka kaya translation siya ma completely. Di get 2002. Katarit makinig get 2025. Yalong ang tolo lang. Inan kaya proy lasha. Pero tina, wan litiya, wan kayak, wan akswasyak, wan in akda yung maswaswas na chinmay ito. Parking yalong tol man kador makin lang sa sistema esal la Jesus. O kaya fa mo grow by following Jesus. O kaya sa iklaman may dapat Jesus. O itak ja section akluo si matagal ke siete konseptan me or first pong tol. Takat lan misle. Len si fena matalye ko si man na kayo. Karanganan manuos, non-kaos, manuos, no fun, dan wangan mata. Ke lem las Jesus el tako. Ako lang nagdakalan lem mo, nimit pat. Ako lang nagdakalan lem, nimit pat. Kadali ito na in wangan mata. Ke lem las Jesus el tako. Na eas mata. We need to confess that in. Whenever, when katina crow, katina kapkapay, kaya ukal Jesus. Ka fact to kun Jesus. When itak le, if you got the force from kunyangan, then spirit, soul, body siya from kunyangan. Original language ma Paul el chimusi nakaya
lalfung Thessalonica nga ba pneuma pa spirit siya psych pa soul na soma pa body kataya na Paul samsam kun magat pa temple lan God el oret makin matching replication na ke temple singen na ke long nuk ke if I yok shipan matching man pang significant lan temple long nuk sing ke itakan na sil Moses Mount Sinai na sil Israelite singen if was yok shipan man patale som shun God way presence of the Lord, glory of the Lord. Dala sumne lom nuk siya men section to liwastle. Siya section ngan mancing kat magayan. Why mat kayo chat na siya yan? I preach siya fun. Elu chakel malamaki kosh. The day of man atonement, Yom Kippur, day of atonement. Pelchen yes. Katambam ke belan Moses ma lom nuk tabernacle elo susian Moses katakab na ke belal Solomon na David el equipel kesben na akwak makatili kestangan dal rala temple na kato si kadito Israel antik na ringat nga temple singan destroyed 586 BC Shelcha Nebuchadnezzar Babylon God in Tawid Elie ke kananila or makin matan fel secular nations in kanaus la metlan si fan nara lom nuk singan tabernacle na ke temple singan kat pa temple mi singan na itak la section at lu singan outer court she holy of holy the most holy of holy she the most holy of holy she ark of covenant pa kumasum dito na top of that ark of covenant singan lupuvan nyo sharpim nyo ngeti ang ngeti ni we posok la dal ngan takay na face each other pangan mercy seat singan pangan en sima I preach singan nutyak som in shakat na nas ke makuduklan na din kat nga makom in the new covenant there's shima sang stralik the most holy place na get holy place singan Masyalik from top to bottom ke chijajali misha finsyak sina. Musya na si kung kadin approach the mercy seat anytime boldly when Jesus Christ likas na siya. Tapos again nan ko en si may taga na ke crow si makatram kunya. Bang call and crow siya. Bang ya kabak siya ma taga si fa kunya ke marit. Akos makatay kaya. Kata line na for us to grow in Jesus Christ, kanina in the castle. Agat sum na kaya oli singan na pangan section si may takle. Diki papa leng sa si mautaga ke 2002 singan. Itakle soul singan. Na vingat sum ni mapapala sumanta na soul singan pang personality lan mo ito. Pangoya si may takakalamin na ke me our ability to imagination makatilala conscience large ito ka pa na ke me oya may nakakalamit na ke me reasoning critical think memory affection Masam from affection chin intagata how you feel love. Tana make litising at the fact mo grow in love for God. Grow in love for God. Grow in following Jesus. Kadali na soul singan na ke holy of holy singan na ke section na klo singan furnishing toduan le. Following Jesus singan eldaga na table of showbread ship awangan le. Kaya completely take away the second section. Jesus eldaga fact ke elara ministry I'm the bread of life. Itak le bread of life singan.
Katsum nage south side nage section aklusion na kada ko na candlestick course represent Jesus in fact ngapa kalen man fell itakle pe machin nagat sum toto yang nage on the west side toward nage the holy of holies and the altar of incense and my pride my king sinasin ka nakataga kat my king sinasin ka matlal fung efa when pole lakal mi rom singal lu fo sia kalam mi gading me kaya kat matli lala in view of God's mercy gadin offer up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord kat makain shit makisha share out Jesus Christ panganan si mataga kadin dieta na kat matake force Keshupen Jesus elwangan get laying sashin itakla completely. Na may tar nikun kam fanya wangan papal fin fella sing ish la section akluge lom nuk temple shayen laying sashin mataga or makinyak sin mat ko saya imusin. Every major translation acknowledge spirit, soul, body. Spirit, soul, body. Nakatkulo kaksikin ka ke shakpanars Bible matters sinatas. Ganyan mo siyang when acknowledge spirit, soul, and body. Spirit, soul, and body. Acknowledge siya. Masih mataga. May plus ko siya nag-award maging get 2002 na get 22 and 12 2025. Yellow mo tolo nila. Fat na mo spirit, body. Walang soul siya. Soul siya pa section na kluma. Furnishing tolong on kaya we activities mo reki kaya temple siya. Imagination. Conscience, Lord. Reasoning, memory, affection. Walang la soul siya. Naray non kaya proy la siya may tas ko siya. Kaya kapat for kaya si fez matagal gameto ako for singal ko flong luma kaya kaya grow by following Jesus. Kaya kapat for kaya even wangan matagal akay soul la kaslan kat makay itak la Jesus. Nataga akalam mo grow in love for God. Taga na may affection siya nga naman. Agat yun na paila. Batas ko siya may kekta na siya nga nalikalam kaya la. Mama fasyo daga. Na siya matlas ko siya. Matalas made. Now all of a sudden, taga itakla. Itakla mana phone siya. Mana wo siya. Lane Mata siya, 1902. 5 product line, August 21st, 1852. Lane Mata siya, Lane wanin ma tafong nike, may nga, di lang na kayo. Nga ka na typing in. Yan ang kaya proilosan. Nga okay na fast, compare na King James Version, American Standard Version siya. Kadata na si problem magatliye pa lang sa siya na ke commentary ma rela cashin call ma sang puenta met plus ko sa nim siya fa hindi ka na siya Preston all ma kumaliya na lang sa siya magat or makiningin na nga lang tolu Mary ke patalret makinin sang rela lang siya si machimen ngan ba new Revised Standard Version and RSV. Na malu siya yung ineluto dahil masifan na. Today's English Version, TV, Today's English Version, Good News Bible, GNB. Pangan major translation, Mary Gimar makinyat na kalang sinatas niya. Na iving kata na, Standard Listening Commentary, NIV.
King James Version magen. Na NIV singan pagkatort magen. In capacity and RSV, TV, GNP, din na caching. Mamtar magen madungan mit. NIV, taga-usip papal lang sasya si matarang ngayon ano po, ngayon din na capacity. Ang ataga magen King James Version Standard Lesson Commentary. King James Version Standard Lesson Commentary. King James Version Bible natas ko sa ito na flow. Marit maging masing fashion malam duol. Ikekta na siya nga nila and what taga isla in full one temple nam nuk siya nga pa design. Pange oye siya na nila taga kikiap nila matlas ko sa nga vingat liye istilan matalas meta dalo making papal fascia. Aro wanay mga nilyamit long silan met nga aliyok met. Kataga rin makin Watertown, makikiap siya nga, fashion niya long dolo na, katas niya po siya. Siya, meron kuluk pa na upeda, finan ko sa inyo. Luo, siya gani lang siya. Tolo, tintan naras niya pa fula, may chismok nim kopen. Ako, klik force naras niya pa, badak masya. Kung kain li siya, mga keep going on. Pangay fin saklan and wood. Tagyak for sigat. Kada sumda na it biblical base ifo papa na serpent sukuha. Lucifer in the form of a serpent elsom kishincha ki makati laki atari na siya Adam and Eve nga. Elak for siya kastan God. Walang na pa siya pagkatinawal na. Lang mata siya. Nakadeta ka na, itawi all, in general, kadanta kya fosyak singan takara. O yama, langa siya kya devotional reading last nga, fosyak pa nga, fact na siya tamdag triskal. Grow in love for God. Tamal, sige, sipaw siya, topic siya nga. Kapkapakin lang siya na sing God. There's a big difference. Grow in the love for God. Market din ang compassion ni NIV na keme NRSV New International Version talaga Standard Lesson Commentary and din ang compassion na Bible link sa din natin. More makin New Revised Standard Version, Good News Bible, we today's English version. Along tana pangan siya, dagyak po siya siya. Usiya lang tulungan in rala lang sa siya, na usiya na ifin kapasyon niya, na pa organize. There's di ki na kadin makin massive fun. Mamit matalas ko saya, or makin mate. Aro, ngasang pastalas lila meta. Example, pastalik Isaac. Ala ngasip tengah samla, mana ni macam nak hak flight je. Asno, along be macam pasta iso tilfas mamai talle, loin nak. Agak niki malangada by design. Nakisben pa ng yokman ga. Ngalalifin mo kung saan lang misi daga masyeng yakisben. May kak na siya orator shemit shaft lang na ko siya critical check. Initak yang na siya ako lang nagtakalan lang. Lamay nga suwan most wayak la hindi susta kang on hindi kokasing God wangan na payan kada sumnawe. We need to go back to God. To move forward from this point, we need to move back. Nakaleng mata siya. When bangan Jesus.
Utaga ka ngonlan God. For Kosayan to move forward, we need to move back. Like the original language. When Mashi Mataga Kiabala and wood, Taganike Katli pie product land and wood, Tagake 1982, Tagate Pau Turka Lane, saying watered down here by design. By purpose. Narayan ke price last one. But that's Kosai. Some nagaling original language last. When Mashai Yoktiki machine. With that, that's gonna get broy. Sankulo kaksaking got ke. May kek line an get broy last. Broy last na kayo wamit last. Ingen. That's got broy. Baba kadalya su kaksaking kum ke mana kayo. Kat kulo malap ke. Langkalang pak na nyok kum na shish. Kom si bouw si peltje las kading na si me kaksaking kom acknowledge ko. Lawang kat wana kom kat mo si fan na las. Katlale prem, katalak shit, katal shake up. Wangan makan to kametigi ko. Wangan met kan to katikum. Kom infinite. Mana ka wash niyo. Ya kum kain nana mana ka wa info. Kom omniscient, omnipotence, and omnipresence. Papagat kulo ke kasmo lum mataga ke lenikaya etaga penashish ke Marichi the get Deuteronomy or Foshi Koshna gets Nelchi. At Kilo Malap Nashu. She back Kalim Yakas Makinyagot. La Wennatum Lefaloco. Cateta la Pia Pelch. Nor a Kakla Nashel Damlage we are swinging the key in a cake. Okay, one with Tasco Shy. Akulan of the God. Akulan na get the galam lame, you made back. Kadin the Gali, Machimachi, Lakalamika Cas Mole. Kalamin, like a she, she second one got it. Take a million to get to Shalan card. Bang a Belgium upon Lakalama, today is the day of salvation. But in full Laulia, Lal Fumi. The Chishel the Misha, Molia, Kemakulukman fell. Papa got Kulo Malap Nashu. Kakshak Lash. Like a Walela Makumesh na Shishka when na Jesus Christ, not shall they Tarike, Old Testament. Metigi Ben Umrelang Gasha fellow Lunchicot. Yakum Napnas na Shish. Naratago non get boy Lash and like a Magat Lie. He kept on a Shishka issue and Metlasko Shine. Katrala Tafung Nashina and a Shish. Papa Makalim can Mac told you for snow. I'll go long yella. Man, not gay what a napness like it. Shy and blaspheming of the Holy Spirit. Call me and but constantly refuse, reject that Jesus Christ went not to permit lang and fellowship. Now, after change years, Papa can indeed do chronicle it for forcing a lacus. But impossible. Possible. Taga Brian assume. For that he makul flush. And seek your face, Kabelting. Pangin long shit. Pang matay si magumakaling nega. Let alal Peter. Let alu sakta tolu for siya kaling. Kung tipakin taga. Kung long suffering, kung matangla. Kelo mo pa mat na kayo fell. Hindi ka na kaya when na doom ay ismo na backpack. Now that Brian assume Lalal fungin na pa when na chichel drakaling me he did not come to be served but to serve. He come to seek to save the lost. Elda kan kalansa.
Elorella Akosten lal fin shakshine galem. Nake long shikawul lal machine fell. Taka mirrori long shishima in nakanin kapat ke. Katin grow in love for God. Dapat manas flowing kat na you. Long broilers. Kadalya shukakshin kum ke man na kayo. Pakotin yok lom daga ke mateng lom gadin flok na rumaulia kingin. Kat broy ke matlash na kayo. Pinen ko siya. Electric nga tas ni ke mat leaders lash na kayo at every front. Nage show shrik show lala. Nage local government, state, national government. We church leaders lash na kayo. Tagadin di kalam ke o yeshi makat ash ke mashingin. Lakat isla akwak lom matagar replicate lom nuk nagel temple lal Solomon nage temple lal Surupapo nage temple si machijel dago ye ma eratil renovate dago polil sam makat pa temple machine significant ng temple of presence lom naragum akalim niya mo belgi machi for lauliak silia ki machingan ke ngon ka significant ng metalal na kayo ako siya pa God is in the church pange front pange oye si makunin flaka wala na lom ke belgi naragat pro ke church last na kayo believers mataga isuste ke ngon God tagadin tu persevere ke belgi kadin tu na ka agadin proclaim gospel siya katliye hakwo kikiap mataga kya pala matlas ko siya kat kulo manlap na siyum ke may kyakla na siya orator siya mitlar siya shakla rin ko siya kung kalan sabi ko min fact masyos mitigipak nar boy lash inbuy matlas na tawak siya ke belgi kadinito la wangan na pay kat wan ako kung kat pakotin ke belgi nga akfushashi kat kadin fulok na ro acknowledge tafing na lash pro ke character lom siya pa mateng lang si kawul nake oye si ma katli nake victory magluto patru katsakin kumbap kulo malap na siya ash met siyak lang lash magum tang be matago katli nake siya lal paperan walker da pro ke siya lal tankiel ne buti wiash nga kayo but pro bege papa Godwin siya lala siya lash na kayo wala nekalera lan siya tiknatas wiash nga kayo but pro bege tamlel Alex Sosiev siya lala met lash na kayo tamlel papa Robson Indri wala nekesya tiknatas nga kayo papa na manas akas makinyaga la yurum wang mi siya kumakalam mi kakas mo lom John 3:16 utulila siya pa matyaw klash nga ke wan at siya desuna sapta ko for singal dolu nika singal ko rakalam mi utulila lalal fungi mo lalal fungi gadaw takya in pange makat focus na kaya siya lutiki ya mataga iskat lagi pel na leles at pang na siyong gabal siyang unfloking kat na yung tata ikas na siya sumakway makin taga din na ako lang napay walay lalong akalim niya kumakin siya wailos na kawa siya taga lang siya kong wana masya pimayokim me metolong ulyo faston ulikos na kaya ang machisya si fan na lakalim niya kadin lang siya kong mimit kain siya kawa kaya nga kawa kanan ka kawa kadin lang siya matalang lang siya wana lang siya si fan kat kulok manlap kaya lang siya kawin mo na siya kulok ng God na manas papa long broilers
Kat te proy ke met ko sai magain. Kat proy pe ke met las na ke wa sai. Pa be yok pe na ke met manas las. Mars ke maslalus ke belching. Si ba kes makin yigat la yurum wangan na pa ma upe. Everything is possible. Kum shambram na rela mana ka man ka shaw fel. Me she of la yurum even ko makkay la moita even katta ka ke lal fungi. Mo yurum wangan ma upe. Wana kat liye na ke tamla situation ke triskal chair. Kat kulo malla papa. Si ba kes makin yigat la kat pa temple lum. Mana kay wa kat inan karangan. Kadin molin akin siya uya kumintan na kayo, mana kayo wakatara kayo mo chingin glorify you. Tari na malap. Yok na kayo wakat pro na kayo. Ak for siya shin siya na kayo wa siya siya nam taki kikiap lang siya. Siya nakapas na kayo. Siya siya kikiap siya may taga. Makayo kayo taga kayo. Na kayo. Molin siya siya klar kayo kikiap lang siya. Vloggen kan ak versasintjes kadin chilena misemi stiges lalfun metigi back kat pro kaksagin ko metola forship befel ngin alle yo elia katli I'm standing at the right hand God of Father. I'm sitting at the right hand of God Father. Madake command center lum coming control. Kumakalim niya kaya puklal dele. Lamatan felakos nga nakayo. Talwangan niya. Yochi may daga hakalan niya ngan kung si Fena daga ke second coming. We church in established Tokashay a millennium kingdom makumulay laki. Katru kaksagin kung kaya tewa pa. Namanash akta yun na siya ulay la ako makum rana siya na din kat ngam dakaliprem. Taka na kayo malutut siya nga galing kalang kaya kung arun tal na kayo. Nasyalos na kayo wasya lang siya ko. Katru kaksagin kong baba, rain your peace. Nasinmat na kayo. Katproy kaksagin kong kayo na in Jesus siya lang Allah. Amen. Amen. Well, ingin nakadesong nila tamalay. Tamal Trace, Pinko, Pranash. Well, global lap nga. Mapangi. Well, Alwi ko minagalin with lash. Nakayawa ma. Bikat yang kay Global kasi lap. nga. Kaya na si was. Pinra kawis ka inkan long pasrek. Pinra kawis inkan na. Kaksigin kat kay mo lash. Kulo kay kesla wo ulal dam lalipan. Kay may fact na yok sipe mal daga akademi. Nga kumin silpe. Wala ko na kuya singa ki mas was pailan ka ata in kashikat. Katigan layla backslide singa in continue on. Mula sale na siyok na singat. Na panang arakadin na kadin kain. Arakan siya ma akademiya ki urek masap na singalit course. Ki Paul Silas luti finan baraya. Critical thinking singa. Nga kumenin na kadin ka reason. Na kikat lutiya kapsya lutiya na ki makastan ka ta faka. O yasi fan na nga kumkain kap-kapay kikastan ka ta patang lalipan nila kalaming eh. Nga kumin kain two finkastan ka. Manil pa kasa. Na panangin we may lakalamingan an kay nakay gusto kayo wa. Di kay may talash ma may siyaw klelash ma fastigikat nga eh. Papang si yok shibeya naslasha. Kadin acknowledge si nakatarala kasi siyak singe. Efin kat pa siya sinmet mamtulang eh. Pang na siya sa takata na. Kakat kan fact mo kadakula. Mangin taka kisipin malutut mataka kadinaske pinganalin nga. Napanang ale insewo na paege calling si. Pang si makataske nga. Mayan ala na
akupyeya akapyeya ng alibela manifestation sikyak yurun siya ulaka ngayngan kun kikata pelsum langa egen met masi nang after dem dagi gasan gatakan nga akyang na fe ang ministry laka an kain taka kaksagan gat ke wala na lala na asma singa kain revert back na ke inchalagan receipt sema inakas makin yaya revelation singa taga na sikla apa na wina ma ukwe na fale ngalakan na tayo nung ay ngam da ke sa po financiero do ke 2002 nangata ka lemdala kining ingola ngaten na plan si wo atiena pelsimit matan kia ka dalikti ka kan fakla mo they kan palausin orek malaka ingin akullo ke revelation ma ikek tan sil dam lalipan ano nga ka siyak ti Henry mo who in his or her right mind would have the audacity in the kana yineng yengo fakla kainin gas na bolt o na proy sila le prem ki Henry mile in the seat ke met Sodom Gomorrah na singkata na ingena ke mamaltakan la kaliming na convolution singa the kata cooperation marik lang folok lang ke paraya Finas critical thinking mga ikekla namen katfin ukweot na ukwema ma malan felo ingena anainda ingayan may taas kaya misingi amasing ako men nakadin loang na kaya pa may di cash fin felo kipelal no wakan met nalgos papan maule mga nakadin da wak reason imagine na lang sila sa siya affection jenge kadin kain silpa na folokle lang si met wiya siya metalan la siya masapsa si mataka nakatlang si kat kin siya skaywa kinana skaywa kikala skaywa malutut si mataka misinge kapkapak singe in Christ sima mga kumene nakadinloang penakaya pa kileng sa siya singe dakle Jehovah liki Yahweh na mana sinsin si pangan itakle pengan kikata siyam nge tamali pa na siyam kita we're doing everything meticulously when pangarek pala siya in so read the passage nge biblical observation inorek leke na siya ke liye para ekain dogmatically akalemyela irelik mo singe keruflen singe na panang rakyat kam singe yo elakalem yata si feo na si feo lasan pa samsam kunjak kikesta singe takata na kapkapagin lang sina sinkat nara kita ka ke Deuteronomy sisin bugin masap lemekos ma Moses sa masla paki matan taxi ki papal nata shan nga ko si sam ngata bulal tamalipan taka orela category ki kasi category ke buk ke papal lang bugin masap malemekos bugin sham mata masinga lugi oleng mataan bugin lalmet met wisdom poetry malimekos na bugin palavlet limekos na bugin pala sisik singalu rela puktol ngolia na 22 nge ka Torah nge pa buklimekos imet ngen Deuteronomy pa det ka samsam kaya
Na pala ngara kikata ka samram ke Deuteronomy ya. Kadita tari la channel sisil ka beginning el matawa ke beginning ke ruin la come as a man. God fall. Now rela Adam si meda bangan. Panang redemption siya da ka ke Jesus Christ. Na Exodus kadita la kasingan da ka ke exit. Pati fokla siya likiyan itiyaba. Kadil ki rela unmatsingayin as a nation. Taka na ke buksyak tolungan da no Leviticus. Arsap talong ulit koske. Seksinit koske buksingan. Kisya kafa mungum kan kang mumdekan kang metol falat in fulwa siya yung kapur. Atonement singan. Mana ke wa mamo la shake. Point na ke tao sinduye. Shake Jesus Christ. Na Leviticus bangan. Wekia, wakla pisin met nge kedel te vokia, en la kedel la songe for fashe ma de gas manja ke Deuteronomy nge. Na Deuteronomy el de kata na si fil pe kalweni. Na kung fin alu for as long as you have mga kalweniak na kalweniak. Nakpakal men Deuteronomy. Kelos paikle nutyak na ke land of milk and honey. Asyul pe kalwania ki masap may dakyang na silo siya. Kung fin matake mange, Deuteronomy long lagos fasingis nga lakos, kumem takin siya wobo. Kung fin tiye, kumem takin siya nga, Deuteronomy long lagos, fasing alamigos ni onngol alkos, onngol alkos. Napay na nga condition nga dakyang. Nara kataka na ki ma kadeta ko samsam ke mising yata na kadeta ko ne ki fast forward to ko ne ki sapta ki kos pagate as ke mising ya na sapta siya ki kos nge elne ta ko pagate referred pe folok te Genesis singale me kos munas kaini nun met mamta ke en Canaan ke pel singe na on ko shin matan fel nge Exodus toli vasingalit ko sa tagada samsam kun. Napay uskat me na ki matawa kiyan samsam ki matan fel it kos nga kanin met it kos mamtawa nga. Nara ki Deuteronomy it kos vasin na ki luwan samsam kun na ki nation matan fel it kos nga. Ki vasin me dan vakla ki tjufa katlom elfa wisko yang na infelse yengom somin usuwe eva sista matan fel pestiki yemotom met kirgash met amor met Canaan met perish met aif met chupis it kos matan fel yok kaligikom na only worship ange kamen singe pa sum kanaus la matan fel nge. Napa, eta ka inakataya ki lailos pa descendant mamta finen Canaan kung kain liye ki me chana si single fos single lime ko single on kosan. Napa me point si matakange elta ka ki fos si luo fos si pangari de la twana taringan Israel and som kanaus na destroy nation nga kayo. Now, put this in perspective. Katat ba only wars yung samsam kunyak mo sang sapsukungan til Moses. Then fakta siya lusa. Na kumenan ka na ka kanante me kaselan kat si makadita mahal na yok lang sa nakmas lang napay ta ka kimul dito ta. Na lang kamen siya pa destroy them totally. Lamatan kamugul mata talik na mana kaywa elosin kanawas na masimitan in fact la ki Deuteronomy fasakos ngil migos down the line in fact la they'll deserve oil al dalara faldalin misya mun makimakulu skinan ka masingan mut ko na si confidence mga kung
me patatyang na kema te mawo. Masimit isam kun la kat isus le dana fella singe gespinatam simeta. Alegulu. Na masimas manyak nge they deserve to die for their sin. Nara dakka kadinnan katana edat patatyang na pa nagimakuluk. Aklo sisipean pa persistency silal dal insyang kat papa. Kung hindi ki Deuteronomy chapter 8 ko fasinga ulan eta ka kimalutduta. Dahil siya nga auliak. Na kung finan ka na ki oye ki auliak ka kung wetla ni Nineveh. Isam kun ki sa payak chonalen som ange alta utange sa payak ki kisipin na istrimatalal met mata Assyria nga som fun met na ki metal chona maral reluctant. Tasak ta repentance singe inenaya. When ki sa payak na el proclaim kasan kat na sin met Nineveh instantaneously the lauliak. Met ka cham it's just the opposite. Met kenan nga. Mas det platang na nga ilan a moral cancer. Kung gano'n di ka Deuteronomy langol, fasingalit kors kisngalal kors, wikyak tolngol dolo, fastamal me kors, finne Joshua, sapta langol dolo, fasingalo na singal dolo. Na faxing nga pa, finastalik sisuksi, me level life, na ilente alakaila, matwasi ma fact mo age of accountability. Nakatfin mo ka na Jesus il matawag lutiki yes nga luo. Nakatiki mo baseline si bas nga luo. Age of accountability. Na masima or samsam kunya kanga pa insikia klemet nge. Na mayen elosfin elikia siye in moul na moral cancer jenge. Spill on. Esak na mo. Lapi na ke makulukshi. Fin nga te kali na ke mo laka. Na eani ke ek. El siya kulukla na lak mo na ke. Full siya klo tolu akos na tika. O yes nga sikyakin mo lan siya ulaka si vena. Aspel sige. Samsam mata ke siya ulaka. Papa matat mo ka. Elda denak Kaliye wo mulin bayak lala. Nara patat minafesh. Nara mentena kauli. Cursing will become generational. Ashka ni noye ke kasi siya. Shakna reoccur. Mentena kaliya ki mange. Pa moral cancer singe samsam kunya ka. Napane ngara. Taka ke malutu singe in samsam kun. Ma inwangen in their marriage. Finpas when si natin taliknin kat nge. Inte payak sin ana si me when natin met ke emotan fel it kos mga weke kya. Na mayen mange pange sap ka si may tekyang in ma maintain ya ki me in wang and moral cancer singe inte lalik ka te fasilika. Man judgment singe ialapatati yok na fellows. Nara taka na ki for siyak luong taka akademi pena ki met penange. Ki holy war singe. Na pa akademi na ki anay natin nasgan ridi ki mga type yung mga ki chuva katlom elfa esyalos puti mo toom kumfa onelos le. Panganan si mga nge. Fokanan wangan pa kumta. Maki elos finne moul shipendel ko fla aulia ka edala mise pena. Esam da te mise sige moul sige mo kaya na pailya. Ako lang nakita kalan lim. Nara na kumfa sa kelos le nikko mo rakate na ulayang eurolos. Ka fakak pa ko mata na silos. Fasak lubang ang kisap tait kos. Fast naman kisap 7-9 fast tol fak mo
Enikum rakatena payak yorolos. Pangamasing afak pianga. Kumfati soon kumfati sang en natum na sinwen natal. Ka is en natal na sinwen natum. Nagi ako san fakmo taile fa furok la wen natum niki me fastukuk. Kalmean pa eteletik leukwe malan kata pa fastukuk singe. Tailoswa orek manasin katni maslolama. Oinge malatlan chuva fa tayak lain kom eile fasa panauskomle. Na inaksef je fakmo oinge kowosfara na sielos kowosfa kanausla long lalos fukulya shulalos pakye asara lalos esakek me sholela lausukewa asarat pa asaria singe na the komsie matan vel matal na sin chuva katlom panake set them aside for priesthood chuva katlom shilegomle the insie matan vel sia malal si fena bangalem tayel holy 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 pagatligi ay siya on course sa taon gor fastolu fakya ga gor fasalgos metligi met nakaiwa siya matafin matan fel na pangan sap may tiyak kyangara matan fel itkos masamsam kunjak ne katil mo edanin sakailusle na panaki taga nakisamsam naki age of accountability singan ilorela pe inale kalem namen confinas ke matwa sima sonnasun age of accountability patalik shishit na panengar pangan nas na sip gedalik ni ta fina suminala kaila na pa silinga singan e ptadi pena fellows tamli pen ngamay pangay kasha mga kansang guest lagi dawak singe belang of lakonot na room kumingan kasha kat fast na mit lamala Liban gumash kusak na kanlong pusek lagi ataban Allah ngay me akin ko us matakaan fin pa ko kusak na kanlong when piang nga issue beke may mandi ka piang na anakin ko damdal Luciana Albert ayepe tamle Stinson Wakek tamle Mitchell Netlik damdal Shrek Line Lomalap digin Kenglak Johnny Boy damdal Brooke Nathaniel Brooke Nat the Marcella Lakamis Pero si Thompson damdal Genye Charlie Pange metwias ma sa posak pasa pelang af loko ng siltang lipan ngalila elaka lipan sa klug nga wangan biyak siksya nga etjasi bersam-sam tika avale lief loko pelang af loko na room kom mute unmute ikabi lumalap tamlay lumalap ke me mit kumakilen bengen mit kuyers mit kawaklas shawlas lumalap na sin mit las kusay katagal la proy katagal yung shoot me historical context we literary context na ke yes singan na ali yoks begading galang ga Deuteronomy repeat managa ma sikyak yang au somla ingana lang matan fel Moab plain of Moab tangat talim matan fel Canaan Pastor siya bang lanta sano inilyak na meshingan siya na repeat yak ma itak lang na sila dali 40 years ago at Mount Sinai. Agada context ma tamar triskal dal kiang nalde yoksubegan gam gala generation akos togo dalashin jengan kejupen makatil fat na sila prem tar Tignan to me stranger in a foreign land. Na generation akos while the command
แต่รู้จักกันเอาตั้งคนน่ะไม่เก็บตันเฟลจริงแต่ว่ากันสับไตกว่า therefore generation อ่ะก็เชื่อมาตั้งในชิ้นมาตันเฟลิกว่าเชื่อฟักเงินปังไอ้ออยน์มาตั้งชิมากัดแล้วแต่ก็ตอนนั้นเปเลตุยก็จริงดีคอนเท็กซ์นั้นเมื่อชมเช่นนั้นก็ออยชิมากัดแล้วแต่ก็ตอนนั้นฟอสอนก็ฟังนะก็ฟอสเงลชิลsitte ma part digi matan tan nagay wala no rep makano los when I ulang na sila prem ta fela in taga naga wala na sila ara kataw siya marita rita la proila kya nakataga first part first year Deuteronomy sakta ikos was ikos naga singal siya ulang siya angan marita and we go read it taga kalimye Jehovah dia flia lang sila na form ko sila kumle mayen go was post ligi katana matan fel ta ko po ligi matan fel na kayo amayen Jehovah lang si ko was amayen lang sin liang walang shisha el falak ken na sin baba tomos Jehovah el usko was me ke shie poko a moli ko was ligi lom sin kos ligi in baul fero tokosalan icha ke mange komunita ta Jehovah God lom el kat aru shaliang walang alangkalang yorolos shalang shel eliang masaplag na ke shie tao sin ful amoli na shelos shar sangal na ke matalos in kanao sa losle elefatie swaru na shel shar sangal elfa moli na shel na ke matal ke mainge kung falien masap malo melo mananan ka siya nga sapkin na siwos musengi in ara pangan marichingan fos ikos na kesngal chin daga me akalimye me grow in love for God namnas we akat proila ke madlutishin ne kapag true kaksakin kom katulong malap kas molom mataga sipa in akalan mela kung kad faithful siya makumulayan na sila prem mataga nagya freely cash tukun ulay lalong kumaske na siyas mo siyang kading kalam gala kung aki yan keneksuko ulayan get John 3:16 metigi na kumralam managaywan ka sa fel kumrala tar redemptive salvation work sing sijal dagak fonyel kading kalam gala kung kat haru siya managawang sa kumakfash kulang malap na siyang baba na ikas na siya apayalong suwas ng pengwo matagal kaya ma-reaching kadin lalal funi telong magana kadin mold ko at kulang malap na siyang baba kaya nang chiya siya magtanglas amen well pangan siya na kalimye grow in love for God los mundasano los inuccia namatan fel Kenan nadali na ke oya masikyak na silos ngan na ke me matan fel ikers matamlay tres kalintak sam kuningan katin tagali na ke me olayla el promise na kenan Evindal mataan na kaya ako klan ka mawuwang ka na ito ka na rolos kadin di picture siya mula na siya matagal na nage may muna los nga agriculturally speaking kadin di la fosit kos na siya to lusuma taga tukun marit siya mga tradingan
lesang fugunan na shelos. Even nilos mutaki akwakwan. Timashin magana dala security as far as matanfeld political security takyan pa na shelos man katle karangan los. Hindi kim matanfeld na kaya wat siya yun. Na yok ginagawa in main show pa na shelos pa physical health. Akalimit ke saptay ko foshingal me mo let remove all sickness. Now foshingal akos akalimile karangan los tigin lo fon na nations may tuyaklanal tayo. Fos ikos ng lagos pang sampram gina. Fos ikos ng dolu pa sampram gina ke me fugunan lakin chowi. Na vingat ta ga trade la masingan na ke me fos ikos yan. Kada ta ga na kadina ng galang ke call out na ke election che makakilaki yan. E din na sila Ephraim makias ma wushe Ephraim Jovel fili lang sila na phone kasi le kumle mayen ko was post ligi ka tanam tanfet. Tako was po ligi mo tanfet na kayo wakadin kaya alam kaya ako kwan ka atala lang sila lalil rail. Sila among the some ole la masam from kunya mataga ke karda na vidan yan. Kada ka tra ole la mataga pe metagal Ephraim. The focus on much matter from Ramunya, they non folk narrow prem, so touching a loo, sing and make or get genesis. But in the faithful non God, like a mild fat nation, Ephraim, get up touching and make or might lang a foreigner, like a shim ton fell shy, that's going full like out of the comment, mashing an intasano, full nation, intasano, ting and makuluklan, ton felling. In other words, el matay might not info normal. Liki alu na ke masyayo na. Madali na ke oya si mga umaskim siya pwede na. Kesyo ben pakotin yoklan God. Kesyo ben pakotin yoklan God. El na electari mat nagawa fin fellowship. Pange election siya ke na lang sila. El sila dapetari sang na sila Jesus. Kati ministry lang Jesus ya. El sang tari. Jesus lakalan niyo mo. Wangin matkain. Esta mo makatulog siya na siya tari. Seal siya makatagali. Siyempre mo yung kilala po yun. Kaning kalam na po na relational God siya bang. Means of relationship siya nga. Na siya mo ito. Kalam na siya Adam and Eve. Nakataga na elos pagkanaw sila o yesingan kasi pen kikiyap lal may elos wala kaya diti kikiyap lal shetan nga nakataga sambram ko in Deuteronomy na din kat nga uchak na matan fela repeat ya may elos ish yang ngaw metiki pangan lang sising God admit 10 commandment Exodus sa talungo akalim niya Manriti malu tolu tagay met yangan. Exodus sapta longol. Inushe oyeshima sikat na shelos 40 years earlier. Repeatia Calvinia Deuteronomy. Kalmyangan. Kade kas ke kas na kaywa inge efak. Nga chiova katlom siya uskom me liki fel itcha liki long shin met kos. Nikom siya na kya kat shaya. Nikom ara na shum katena me falala. Katena laman maan in kasaw lang. Kamaan finfela din. Kamaan in kof yefela.
Nikom si fena e pash na shelos. Ka oretma na shelos. Tanga katsiova. Katlom shie katlimta. Lai makuluklan. Papataman na ke full na tintalik nata. Na ke full che aktolu akako shelos. Siya. Siya ngaya. Ako kitar. Elo siya ta nakpay masaplan ka tar. Kalmaniyak. Nakatliye o yema kololos ke yang ngaw singan in the wilderness in sang penala. Namana me elos nuku me we fala kasental lalos ngan. No yeshen. Nakatchen. Me kadindiye me washemet ngan. Nat kanu siya washemet ngan. Jofa el tia fli langs lal na shoes na form ka chile kum le mayen ko was posliki mat kate na matan fel ta ko was poliki matan fel na kayo kateli na ke oya shima shikyak na shikum ake dispensation of grace large ingen na ngeta na pang relational catching el uselos melikien each up after 430 approximately 400 some years. El taga sang masak nganin shelos laliki o yan na kayo. Pangan matal singan, pangan sanctification, pangan me hak matal si makatagali na ke siete sumasaktan me kostong tolo na ke new covenant si makatash kene. La kat lemta si pangan treaty na elosin tim tak kat siyay. Na election singan in taga na that's part of this show lesson. Katsi fan el chide kat le mettigi men pa na shampram ginya ke gospel son she beladal loved us first. God, we are loved because he loved us first. Katita la men lang si singa men lang si kat me. Di ma chiva na fashion niya, di ma kat chiva na rela mga ma me may ket la gya kwan kat na sikum. Kading galan kela. That's part of calling election calling jing el manic da da na God pain na sila lang ito. Na, matan fel chinga te na show la ke chupen our specialty ka art o ya wo si talaga. Okay na lang sila ni ka dilala. Me o ya sila lo sila. Kada sum da nalla yok chupen doctrines of election jing. Ito ka manic le ke me. Ito ka be manic le ke me. Oh yeah, masham from Kinyak Nage 7 years of tribulation ching. Got Trump from Nadine Garding in them. Akulan Uchat Nagamatan fell Kenen. Damton fell Moab, Dakulan Ucha, repeated Masak. Nataka in Chiba Kalmunya Naselo say. Kumdel Archuru, Shilekila goes, Temake goes, Washtikim Dan fell Chai. Or market. Si fan nga kat pat sile ko sile na nga umeta ka na ke o ya si nga umikalim na ke me uleng sa si singe siya ka utak ya kesben ka talal fungi ta chi ya da mi siya mo ya ke mala sala orek ta time kenek swan met ki na kat ka magat met Christian che mo na orek na metar el na rela time kenek swan ta na shin na din ka nila eta ka ta na masing na ta manik like 7 years of tribulation ching pre-elect 144,000 12,000 per each 12,000 for each tribe so 12 times 12,000 times 12 rela 144,000 elected tayo na 7 years of tribulation si may sikyak fell ang ako matayin ka siya ka Trump kun pel ching force na force lime ko siya nalakal me madan mucha kana usta na phone na when they were given 400 some years generation ako kadil matay na sin matang fali ko siya
na kada ta ka ena ka din from kun mang na ke o yes ma ta ka John 3:16 el matain na pa ingin ta ya aspect mai na tu ka din kalam ke la mas ma ta ka structure ya ki na ke literary context na ke subtype course ngin kalam na shi kum machine la mas ngai lang ka lang ngai tu na silo siya ako lang utsak na ke mton fel kenen talin folok na ni ke masap sinya ul me matan feli kosna elo sinti intermer dan kanaw sta mana kay nagat kalen gela repeat ya mga geshen Moses like this well soswa is in the background that take the charge going forward tangin na len repeat malan ka ta pa yok shbengin na shikom mishengit kading kalen gela mas makalbunyak na si Como pa Genesis ni Revelation as we wait for him to come back. Katram kun me pre-trial period sige tit na din got in the first century na waiting me system sila dalin. Papa shit man krum singan eu shel daga ni ke papa shit man pride singan dalrela contract shit. Pre-trial period in that time frame is 12 months. In me India na pa purity lan pride singan. Dan ti puteta ya. Na mana pa si bang. Na dalta ka rela contract and part of being that contract me down payment si dowry si itak yang sin xiao silan krum singan. Itak yang securium tan singan. And part of that contract si siyum lepe ma si itak yang nasim tan singan. Tan singan tani asala ke si per long persen mukul singan. Men tukun nani cost tukun contraction right mukul siaw singan flok la. Room singan somni un pat mala elme el som ako lom sing. Pride singan. Tukun malam singan let go. In that betrothal period they were legally binding. Legally binding. Ne tal separated distantly, but that legally binding. In kalim na ke o yeshi man na ke election chi ma ko maske in to ko kalim na shikum na chijel to ka likia down payment chi with his own blood. Na luce life ashing ako minta riti Genesis nega Revelation. Sano mega sano elakalim ni son singa lagot fosina gedolo. That's what Mako in Fergulan. Shin papat me level. That's pretty much all that system was mirroring marriage about the sano. Kadin tagad na ke akwak singa na. Chufa God el sila lam ton fel singa. In fact kula na sima taga manak lekel Jesus Christ kina ke masikat ta sano nim singa. Floklan lame. Kanda sanu dan ucap na kemudian fail. Canaan, the promised land. Kat mata sanu katin som na ingkasao. Na oya si may na katin makiningan na pat. Mosi jalan the great prophet. El repeat kaslan ka. Na having got some na ke force on korshingan yung siya backdrop siya na ke Deuteronomy korshingan yok siya bagading kalam ke. Ngan really force on kors. Katin nila bangan siya pa siya yung siya los melikian itcha balan men and set them as a man nation of priests. Wan masyay dalan na. E siya los siya. Force on kors akalam yang. Sapay kors force on kors. To kung siya maton fel matal. Nasin Jehovah katlon. Jehovah katlon el Jehovah katlon el sila kumleta in siya matan fel siya malal shifen. Metigin na met nakaewa siya matafin matan fel. Plan katari. Abraham kada ka liya na pangikat singa mal fa ka elieng el karan
elang si met nga kinalang si lang si ben ay din ang lang si kasi ben oya nata ka na si kum na ke mo jinga dana inakalimila kat mo le take on our own effort el chide kat le not from our own effort el pretesting the sakta ya so ya si mga kumina na lalfuni singa na we have a part to do. So in general, kadin ta na ke call out na ke oya si mga na kan kalam na ke weak na phone singa call encroaching tana ke na lang ka chife na I panglo la ke prem sang mana ke wa aki fak na si mai sikya kinye na katli generation na ke ka singel ta ka ye ang fu ga ta utaka elosliki any chap some na Mount Sinai na 40 years later elos the posture to enter the promised land na meta correct ne el siba kalwa esam masile ko la kena siben langche laksivena ngan ra la ta ko jin matan fel tolshi a nation of priests kada ta na get fact na church is a nation of priests kat may tolan God na get gospel sing kat karangin mapailan God in fact masilan God yung may ta na get mo leching take or malammo silala lang God si fena rek pa church believing Jews and Gentiles nakat tim target 10 commandment kat target man grace lang kalang pakto yok lang God tanaga shalje milos munta sanen uchak ne when that same when I'm shalje ben abatas ken ta pastor in uchak ne ke bolela New Jerusalem New Avenue kat ta sano shite sun sakta ko fosingal to singal na masi manen ta manak na siya na ba we need someone pasya pakat the Holy Spirit katos Holy Spirit when kadingen na ke morning on la nakate malan katan na shish. That's the only way we can grow. Na moshi yeleda let the we uchak left some patana na sil soswa. There's so many nations in that time period ma. Tinara masap singawin. Already la fos masap tolwe meta. Inwang katwain. Katsi fan na lalos. Na los mo ta ichak. Elos li kanin kat. Ingin na dala uchak nam tan fel kenen na. Dan fel ikkersngen pa tako. Ashkat lalos si fen. Na ingin ang akong taga na. We in the same deal. Kanta sana nutakya. Alash kani duti pakanten pe. Tako. Ay chide kat la. Kes ben pakoten yok lang na shesh kat. Isyuste kang man kat. Na ingin na. Masima na furnish ya. Ngakong kadin okal na. Nakipang singe pa kaslan kat. Kadin crow. Messingan in love for God. Pang masima shal si mga ako minayin compare na kaya mata matan fel Moab sana nucha nga ako mata ngamtay San Antonio pintraki utak yaksing and the only way I can grow in love what they're gonna get God the Holy Spirit the great prophet Moses was calling out the Ten Commandments repeating nang akong taga parang nakawata ka ngan God Ashpen routine kain naksiwosi nakata yung masiwoswos na sinwet. Udaka ka ngonlan kat na masifan na mayusin na sikum ka din ako lang naka-floxing pa ngonlan ka din nidikat. So therefore we need to kapasya pachijel fa mamatye na nisusti. Man kat mi siya eke kikiaplalap sila Lucifer. Kanina jiba mo yak nga nas kadin kalam ke pastor silang talik na din kat nga nag-mold si mga kumta posturing in lokman na yun. Na yun one kat siya yung taga-mix. Yun kat sila Abraham, Isaac, Jacob. Kat siya masap singaw na sila Moses. Pap na kat sila kum. Mataga me, kat the Holy Spirit na conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, Jesus Christ. Kat taga me, Inukan grow in love for God.
nangan ka din God kay simat lalfungin la kay wana get dispensation of grace simagata ngayon na get Moses representing God in siya na fact makadil fact na sielos 40 years earlier kalwani repetition Deuteronomy which is really what kusang ministry is doing contributing majimay ng yokspe na siya mitlas kusaya floklan name the only way you can get ready for that peace flokching ba isusta kang lan ka makaya na wan masyang naro nga kung taga li na get chiu file ya fulia lang chilal na po kasi le kung le may go was post ligi ka tayo na matan fel ta ko was po ligi matan fel na kayo kaya na lan ka pang which you have to have faith in him elar lang chilal la kaya sibened bakat nga kung minan ito na pa yung yesing eh sila prem kaya na siya lang sila si Fena eh sila prem ka matan fel Israel mo elos mo kaya na nakadata ka na doctrines of election ching ali yok sipe kadin taga kalam na get predestination asan yoyen ele to betar Trump kun calling and coach about Trump ngayon taga dito na in the whole Deuteronomy taga na si kumujing ito na we have to do our part kadin long kaslan God me when natin God nation of priests taga na church el nation of priestship metol incarnate mapayalan God election change taga kate kalam kelana opposite of election but reprobate chingan by lead everyone to the lake of fire naragata ka din na ke yok shbeyan much mafak ka Trump kini kaya na ke faklal bi de ministry lalan na ke calling jing na ke oye si mainon mashingan proclaim the gospel of Jesus Christ pa penay lalrangin nga el taga chiba na akalim niya mas itak yang na silos Mount Sinai nara el taga sumon mashingan full sa siya si baisong click nga din na taga itchak may shoes na in the wilderness matlo yan ay taga utsak kelepe soswa mat nagawa mataga itchak pa wangan la fuila ko spaka Trump kingan nagawa yesima me generation young out pa Trump kingan nagawa yesima Moses let the wingan kelep na soswa mo gayon naro oya mga kuminan kapas na siya kati na replace tik na tingkat niya mo tik na tingkat niya taga 7 years of tribulation siya kat taga mystery form siya ngin kating kalan pa nag-election siya kat come in a mystery form ma itak na siya Saul ke New Testament pataga rela body of Christ siya kat taga inme akalim ke Rome sapta ya singaw siya like kirben rejection ma wait na lang kat ngan rala na sil Jehovah Christ kel the gara ministry lalan they're being sidetracked in na ngin a mystery form si magadash kenge ba church kadin me pang ma sing Christian at issues la lalal kung for la ulia lalal kung issues keng ngan gat magadash kenge nang we're not replacing the Israelites when ash o yeshi the go ke Upla dena la kalin me la kat la si baflok na sin shake up when the Israelites in me tan yak na pa la sure God the son jing matal recheck ye ke first coming lal pangan mateng singan pangan lang kalang yok si makat kan galam gana ke fuila ka ko shima itak tang na sile pram me ke challenge singan me ko singan kalam gela if I Paul, Cadilla Paul, in fact, Najelos, but then can now stand a phone number when he gave them time to think about it. Nangyay taga pension. Nangakom, kataga na crazy spirit chinge, tuipe. Katnigin lang ye. Tamana kawai, tui na shelos na kawa siya me, tilalal fungi chinge, esom na ke.
reprobate ching kan ta sanun ta kyak ka kadina ni shu sa ngan nan ka lelang ngan nan ka din di ka malan ka o kya ka tla kadin me nation of priests not replacing the Israelite when I'm affect kya kalemye kat pamit cleanse maus kalam ching na shin fella sing meten ta kana ke mo ching ash makuna kum matala kum na elte shlegat la gesben elte shlegat la gesben arf magadrela pananga oyelan ka na shlegat la na tari pang call sing nakata ka from kin kastan kat na ke oyang eta na di pan kum tan chim jing mene for men pastor pon pese sum na el call el sent out the gospel. He was preaching the gospel. Kakuma ko lang na ke flock man name. Apang o yeshi magading galang galang. Matan feli kors makan kanaw shift lang ngayon pa. Kumenta ka na in a spiritual form, na ke spiritual sense nga na kala di al megor for singalong kors na ke singal mo din kuha nga nina kanan nila. Kadash ka mayunchi. Mangan na fun na yung kanaw shift lang. Mo din kuha singa na kanaw shift. Siya kan kanaw mga na ka the Holy Spirit letter ka. Ilya na yung God. At isyufta na pangan may transformation process siya nga. Ito ka na kaya obedience lang kahit siya matilal po niya. Even kung ako, kung may tingting kaya nga ka, transformation siya nga, sanctification siya nga, one of us siya nga, kaya siya mga RDPA nga kaya Deuteronomy course, kaya priesthood siya, na kaya new covenant siya mga tash ka nga, pangan transformation siya nga, mayroon siya pa tash ka nga. In fact, na din ka, kanaos na fundamental falit course nga. Katang na spiritual aspects of life na ngan man kat pa ita ka deplete yan na na mo mata matagal na ke inche ko show inche kikia rap ko yan na ngan man kat magana pa kan tulog niya tagal na ke obedience la kum na ke kading me hakos ay pa penatik na din kat niya me placing story mga kalam niya pa agriculturally they will got to produce agriculturally may fakunen lasang political me say tale katle karangan los na ke matan fel chayang on na lo shit the mas to got na meshingan crow in love for God kadin shishishla na nata yak ke malan God pagadas kem ching na ke o yeshi ma da sano flock ching gaslan God ngan God magana bagan ako kat na nag-mold ito. Kasi yung payok siya payment nag-mold siya ngayon. Nakatsong nag-fasali ko siya, may enchuvel lang siya kuwos. Ito na sila natin na tingkat, nga mo pangan, arch special, sila na kesmen kael pa ka. Ito loko na. Katsong niya nag-away yan, masyam from kinyak pe, may nag-later issue lang na tingkat, nga na. Sila dapat na because batang fay kulong na Lord makin kaya na kaya lal si Vena then kaya matval si Vena nga. So in other words, katle in lang sila Lord makin managawa in fact na pa lang si sila na sin fella siya may tayong taga na kaya wala na lang. Ang batang fay Israel Banga o yeshi mataga may nga kikia pinutipa na singin ikim singin 1948 track na track man na pro again get na shikla 1948 taga mo akwa kian shiba flog nya me in Israel na nerin nya ula taga lidia in Israel ngena kada sum na ke pabula na akalim mo metiki 7 years of tribulation chinga kattach venarela or malalin flog matrik spray choose felang na fum na ni kaya o yeshi madali na ako lang uchat na kaya koshe nga maten ili lakalang mi katen il sakta iya. Kaya ito kan liyan na kaya bird of na Israel nation siya nga matagay kaya 1948 nga ito na ina ka din ito la kapat na kamalan ka katiya. Yokshupe ka din tray si malan ka na kaya makikip ma setan ito ka akiyefing fella siya. Na masih mga akong Tracy, faro nag-pro si mga kumash kaya la fast malan met ko siya nag-pwebal math na natin siya. Kada som Tracy na
Mungkin taga China esta in akuluki mas makatil sinasisyo. Pangur Malaysia na nil taga may steal, kill and destroy mungkin. Lik na tingkat ngam ta ko lai nu cham ton feli course ngan we caught siya yang. Di nan kamang dal 40 years in the wilderness got in well dal ina ran karni. Li na de akal singaw malala usal dalo ligia ni chaba. Shalik Red Sea. Kalan got kalamsin na din got. Generation sa singan pe. Got it well alos. Alright, ito ka na si kung gadin si bata ka fact na meta na lang si pa. Amayan siyo ba lang si ko. Na lang si singan pa ito ka manifest na sin tik na din got ngan in spread na sin matan fel siya. You have to start somewhere. Tarak ta macam ito ka phone na ito ka pa na ke covenant may tak na si Abraham ngan through you Abraham matan fel na ka wafel like takin siya watching. Taga ta na Takang pa na si David. Pwede si your son. Era kung tokshay nito. Tokshay lumayan nito. Mapat man pwede si may taga kaya lines o like David. Taga kat kalang ta na Jesus Christ. Nara. Kataga fashion na may taga lang siya. May lang siya los. May lang siya liyang. Wala yang siya. El falak. Kaya na siya papatumawos. Makatram-tram kiningin lang. Kading kalim na po ay kaya na. O yes, may taga yun manakla na si Kumo. The Lord did not set his love upon you, nor choose you because you were more in number than any other, for you were the fewest of all. But because the Lord loved you, and because he would keep the oath which he had sworn unto your father. Pangamasin. That the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Now, I read you guys English. Likieba na guys kusayan on Yamatos in Kalam na paella. Kadin on flock na neke me aqua ma kadin na gal Moses kan na issues le me Egypt breaking and waki. Kersben Ritmalan God, Moses el Matayak young old el Kangal again Egypt, Kunya old in the wilderness in Midian, she before Yaklay, great prophet Chingan and Sumushe, Talik Natin God, Nandana, Faldari, Aqua Faldari, Nagamakad, in fact, Nashile Premdar. After 4 generations, 400 some years, great prophet Moses el Sumushe might Nandiki, Oko. That enslaved na game Pharaoh. Kalim dana ilo som. Even got kalim na get fosi korsingan dana mga sampram kunyan la. Ilos mit na po, mit na itol pa som. Som na itchap na ngayon na penching ito na pakanta niro. Pharaoh sa singan torelay nupen na silos. Na ilos wowoyak. Nashin God, Napasha, great prophet Moses, looked 40 years in the wilderness, God, look well. Aro, yeah, no kayo main line kapa, disciple, nig enough equipment. O siya panalo lo Moses, siya lang Aaron in well. Katita stories kung ang dalso. I think that yun again, may Exodus sakta to luma. When I'm from Pinyak, shock for so kung Kading kalam gala. Sign ngan katil well at Moses star. But there's some near historical Moses and like a great prophet singing like some routine. Ushalos miliki caution. Katalina gamola coma the pop and or a clef in shakshin. The great prophet Chima mirroring Moses and mirroring about Jesus Christ. Elos tagaligian each itakyang kafanala kay lasing. Exodus sabta singa lu akademia kafasingan institute din singan foreshadow imasimay ito kalam kenake grace period si makatash kanila yataw sin lu som na perfect lam sa kuma akademia ke redemptive work singan ito kay los ligan niya belos hindi malgan na masingan na kafay ko rakwa ki Exodus sab
Leviticus saptalong tol itak yang pelo sin karngin procheki foreshadowing ma phone la si mai tago many years later kadin ni na mana phone si pa phone la taga shalayak na ke mga taga Deuteronomy enan si ba kalmonya mga na selo sin mo gan na at the foot of Mount Sinai Leviticus original. That is the only way they can approach God, is God's way. Approaching from the outside, outer court, the burnt offering. Not some nigga, the most holy of holy shingan, priesthood shingan, magana ba kayo nutsaga. Siya mirror ibig na Jesus Christ, magana ba, ikes na masingan na si Krom. Kadindi sal nga, hindi na kaya. Fosal ko siya na, Oka ma, itakin na si Moses, nga taga fulfill na kaya, mi siya si ma, siya nga nang kasang nga. It's final. Tar, siya fila. Manifo, mali, esla bakubit. Esla mi siya. El flag mongol. Lentolito ko, siya, ako keepeth na kaya, Mount Sinai na kaya kafama, itakyan na siya na dingkat nga na, lamo, first fruit. Kading kyalan kela. Ngayon pa, repeat yet na living God as they are looking forward to enter the promised land. Ena nash macham from Gunman. Great prophet Moses. One Machaya, great prophet Moses in the background, Soswale, the got replaced in Somnamit, Kading Kalam Kela. Jovel lang chiko, siya mayan ilang sindiang, walang siya el the falak kaya na sin papa to Moses. April mo pa siyang pamilya. Sama mo yung ay shake up mo. Kaya sumgita na sinyaluo. Taga, yung kayang Genesis pa siyang pamilya. Na ngayon na, taga, na, hindi masasya pa nga. Ngayon, review iya, siya na repeat iya, kalmo niya. Dali samang. Alang siya kawos, ang alang siya paliyang mga walay laki. Pangay faithful silang katsing. Mana ka wal fakilak fash. Wan God wana katchin. Nara mana ka wama tramprominya ke kafa mangan nage me kishengan forward nage promise si malola na ke me Genesis 3:15. Kada sumda na shal jinga complete tar. Ingin nakarash ke Deuteronomy masapal Moses. Oh Katka hindi mana phone nila siya netar. Kadin nito na, that is the only way we can grow in love for God. Katka ito, Google na, akwaklan. His works, His ways, His purposes, His promises. Na, taka na si Kom, mising ito na, the only way we can hear Moses, like Moses talking to them, baka dinisusta ka ng God. When ng God, magay na pa i-reveal na siya ma, Jesus Christ, ilakalimyan mo, let's home, dalikia, comforter siya. Comforter siya nga sampram na siya, kasi bin ma, kat papa, kat point, fat na siya, then fat na siya. Nataga, ako kita na Genesis nga Revelations, pangit siya ma, siyam na yung master niya tao siya lamfo ko, utaga ke, siyam na siya met angaw siya, kat Holy Spirit, el mong niyang nagya, kat the Holy Spirit. Babang nagawa utaga kaya ngalan ka. Nara, eving ka teta, masap, ko oya ma taga ke akwan ga ata kata wi pa na ng furfu kata well na way ma fashing ngero kata wi na party program ma itinalila mo we are pastoring to go into heaven ena ka din long malangkata as we wait nara ngakum matalal funya ke dispensation of ena kon somdila pien si makatil tay kesta na siyum kunta ka na ke mo la singa kunte mal kan may akal may takon na siya. Mga yokshiba kung sumdi, may mga forward na kaya, may akflat mong na singkat pang kuno malap papa kaya tayo kasila. Nanta ka, nagkamawin siya. Nara, great prophet Moses, elsong, usyetik nga. Maka me, akwakman ka. Ay falat ka na sin papa to Moses, Jovel, wusko me ke siya po ka. Buko siya nga kalam na kisikal sulal Moses pengen. Elor magad na shelik kespen kalan kat makatil sang si Moses shelik me asing.
si pa na rani me asingan me in kanausla trailing me soljilan matan felicia ngan il kanausla akal chingaw my losli sikyak ngan ne akal ak chingaw siya won siya me datin may ichap ngan we me animals ngan min siya efo mandina itakang akal siya na siya los or lupufen siya tagatil dia kakal ke sangal man med ngan Passover sum na ke lom siya ngan tawang na akal siya katil na akal siya ngan pagkatin ng sampram ngin na wena sampram kinyak na sinkat nga matan fel priesthood siya nga Jehovah was kos me ke siya poko na moli kos na liki lom sin kos liki in taul pharaoh to kasana nichap na kadali na shalai lapen fellow siya weapon na ichap great prophet siya som really Ralan kanikin mo siya shallows me $7 good fellow siya loss kalam siya daga Kalam siya kat kalam but Jesus Christ il daga ralan kanikin mo siya na il daga me progressive in nature moving very since he ascended into heaven but church siya kadash kang pange Paul siya may takyang katram binigyan na siya bidangan declaration ma proclamation ma bidal yan na kumpas son of God when it pa siya mo siya na kataga na pakadash kam siya the great prophet Jesus Christ. El de karalan kenik sugon na ngin akat ash ke o yeshima katli emotional so mushalo silit meliki enslave siya na siya perongan kat enslave na ke sinful nature siya rekten kenik sugon kanana lang kenik sugon ngin akat me katash ke mo mapatpat siya na silos na kawa siya lalfung katya min siya face mo mapatpat pakadash kam siya nara Why ben na po ko siya ng gatagal di ko na shafta siya mataga if in shaksi na kaya na tal Jesus Christ. Ito kaya isama ko doon. Kadash kaya. Kaya naging molds kumain na kami kaksikin kat kaya. Agad first na mit. In galam kaya mga. Kaya mga kumin ito at chuba katlom elkat. Kat aru. Siya liyang walayang. Langkalang yorolo siya lang siya. El aliyang masaplal. Na kay siya tao sin food. Ada tu jangan siya an read kasing ni sa nakalam ye for sure singan. Sakyu kulang niye gal bange. Know therefore that the Lord your God is God. The faithful God, who keep covenant and mercy with them that love him and keep his commandment to 1,000 generations. Adali na covenant ngayon na tako ng akalam la tako karto ng fita na pe arch Edenic covenant siya pa tayo na siya Noah kato na siya Abraham kato na siya Moses covenant may takyo na siya Moses nga takan David katakan na kaya oya si may takin na si Jeremiah kaya Jeremiah tungkol siya nga takan na mga niya takan na kaya millennial kingdom siya nga hindi proud na lap mataka kaya Bible na tingkat kaya small lang ka na hindi rip mamal aki atari kaya lang katit na tingkat nga kaya oya si mga kumaskam siya nga kaya dispensation of grace siya takan na me ilaru el pakat si makan usye mol so kung mol siya nga kataru siya liang walang langkalang yolo siya lang siya liang masapal na ke siya tao sin food el karangin managaw mamalak kalam yun na nasip ko mo siya na ke grace siya mga kumaskang elak kalam yun isip na nakalmo niya neka na siya fulaw liak lalfung kaya ako kang kato ya usyo siya kaya ngan kato pangan masma taga Syria ke diga task na ke covenant sa siya si mga task na taga ke Jesus Christ teoret malan met or masma taga ifin saksi na ke wan natal Jesus Christ pa usya wala la siya
el pakat sing one kat one night nakadeta ka nage kato scripture reading nage faithful jilan kat ngan ale yok na puegan kalan ke aisha ngalia for shit kors back kalan mi masingen elme thus saith the Lord, the Redeemer of Israel and his Holy One, to him whom men despise, to him whom the nation abhor, to a servant of rulers, king shall see and arise, prince also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose you. Faithful jilan kat nga sum daga be ge shi koran shi for shi. God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his son Jesus. God singe kataru si mai faga Lorella. Mai lule la ke Lorella. El norella ta wule la singe na sintali na sin fella singe. El rella ta kan norelle pre mingen an mane kler ka tindi na ke. From Lord Moses na sintali na din God nga. God singe eluskos miligen each the key pharaoh lom in caution slave from the slave mode na get one na singing am dele uchat na gam tan felche nimme it catching shiba na som na ke Mount Sinai masap singaw el pakatching el kataru she lien wolen el lankalan pang mas mai ta ka lankalan na chelo shalong she nara ngako me ta ka na ke o yeshin na ke kat ara fukan na kemit ko sa na ke problem shi mat ta we got ya long dolule kadar magandang sa sing ngading kalam kella ikapinan bara shigen in lang sila ko sa na sin may tamen wana ka taga we na may katina we machi sila kalam ya kat we show na kata kadeta la kata show last year mga tafong na kat we pen na tafong na sing na wana kay ufla mas makatashken kating kalam kella katchi basam from niya katchi was righteousness katchi mo wan matafong na katchi mo aru na ke malak akia ka fak el fak la Lorella el katchi na ke am sing el litu wang and katchi el dingan mutia is the same every day since the beginning na wan tawakla ay ganin niya na ke o yema faithful singe taga beke Shia Gorin singal for singal dolu. Akalimina get temptation, male we cut pen Karin God. He is giving us enough for what we can handle. Bang faithful national God sing. Luo Korin Shie for singal alkos. But as God is true, our word toward you was not yea and nay. In fact, naman by when nakatilangan. If we confess our sin, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Righteousness we're right living toward God. At the same time, justice might we're living right for others also. Long shishima takana ke arushima takana shi katlina takana shi katlina ke me makati la kalamine long shishi my faga Lorella long shi yok de cross reference magaden ustaka in karing in aksafila na ke ipu singal shi for singal shi akalamyang true faith that gonna faith chilan God can bleed into those people that man long shade. Nakat ndan jeng when God loved us first. El elect igat kat mata ke la life ni la kada sumna ye. Katita la kada sumna ye. Kada sumna ka shaw. Mon mapat. Naro kada di na pwede na promise la Allah. Walang Shaliang walang and langkalang you're all shalang shade at ye. Masap lang na ke siya taushin. Liang masap, lal na ke siya taushin fui. Kata liang mangan na taushin fui singan el
From can eternal. One shaftly. Long chi ma le liang, walang lal ma le liang na sin na chilo silang chi. A karmi masaplal. Banga wala lalan God. Na ito ka na si kumta na even pay ka dashke wala yang ching lalal fung na pay la banga kaslan God na sin ring God ngin utyak na me madan fel ke na ching na ko meta ka na nta sano ka din sum na ke tak ching when I can make a brutal period and waiting fish about the son body of Christ soon head of Christ, head of church, body of Christ, the church will be with the head of the church, Jesus Christ, waiting fish about it. There's going to be 7 years of celebration waiting in heaven while 7 years of tribulation is happening. Fin fellowship. Ara, yoksubaga din dia walang ma. El sang na sil clip na din gat ngan Moses ma taga fon na ron Jesus Christ na ke if in gat lang si liang masap lal mas mem masap si mataga ngan kadin lang si katin me ke in chi aske wa ke nganas ke wa nan ke sko kadin lang si matalang na fon gat lang si gat chvel promise mataga ngan taga ral ya Abraham man ral Wichilal Moses ma forward na ke ya tau sin lo som na chi lak fon ni la taga na si kom si ngeta na ngon baus mangen mashish machine bang compare cledo sing bang comforter sing got the Holy Spirit mashingen kada flokla na pa na Abraham is valdacha Eliezer me el som na heron in a foreign land like shaula Abraham made so mushe mashingen matayin shi papa now that's what's happening in Ngon matalil me is searching out hearts, soul, heart, soul, and mind. Na kya me, may tayo taga na kya body of Christ. Para malan ngon kya mawujing is bringing as many makatil electar. Nakataga na faithfully. Mata kya me faithful mawdagat kya kat faith ching. Aru makadash kya na timalas mo. Para nyo na kalam kya el chilala. Nation ching ke na lang sila lagi taga kapasang na ke wala mga taga na system hala ma insang me akay si ke la funlar yok shiba din taga kalam kela background mataga na taga ba ke chief miles ang nation church wishing ka Trump from kun lalal fungi ko one church ke koto sing me enduring beliefs of the church par Trump from kun ena ka din me long si lak na sin ka ngayon kap ina yokalik now the only way we can do that in this grace dispensation of grace pa ngon ka din anin God nakataga akosten kataga broy read worship God ndana ka huan God paano yeshi mai ushi yakin cho ye mo ita matching full thousand, that's eternity. One shaft like about us. One much might go, one hallo nage oyama, when before one like guest on a shish, but in more in faith, when got faithful sing konaki got nage eternal faithfulness la and again. Walayang mataga kalamima those fatamisha for a small my back patching John 3:16. Kadar ke mercy seat of Christ. Kadar ke molding. Katsilia guitar. Therefore, when it gets na siya, he loved us first. Ragat lang siya. Di lang siya may niya pe. Kanta ke masap. Mamasap siya nga. Lang siya may. Di makataro. Amay gets na siya. Kasi ben paktin yok lang na siya. Naar, makuna kuminor. Pakos na siya. The best form of worship is obedience. Obedience nga ditagal na kaya managayo mo. Obedience na kaya malangkat na kaya. Umti ka no pe malanfel. At the same time, ope malangkat. Pa pre-suit si mga tram-tram kin kaya foson kos. Kataga fosit kos al kos siya. Kataga siya fos siya ingin. Tayo taga usia literary context na pre-suit si mataga kaya me
for son korsngan. For sinigel me got an annihilate no fun the nation eat korsngan. That can ausla. Set apart from them. Bangai got set apart. Babana church singer. We are set apart. Got me sanctified. Got not young again. Long shishing. Moon ma bat touch. Got this people women fell. Got matal. Got aru when a cut when me for me guess na shish got now. Now that's got the also yama got the share malala in clarify got she ba omnipresent got the nashin na got magana pa machine attribute chingan malal magain. Long shishi magat living chakshin got kan mo good manil guess got in long shi. We love because God loved us first. Illusion na shish. Oh yes. Lan met knowledge mga nilikas na na siya. Man pa taga ke ay siya singal siya for slew. Mga mail ki kadin mata kya. Ilame laliang walang la karang in met nga. Kada taga na ay siya singal siya for slew akalim me. Spirit of the Lord singal. If you can't talk akulan God la, ngan God. Pag taga nga. God follow him. Spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of might, spirit of me. Counsel singan. Kataga na elpa counselor larger. Kishbin ngon man kad elikas na shesh kat treaty kas lan God. Kat being counsel every time we are, in other words, we are being directed, redirected, kat conform to the image of Jesus Christ every day. But that's how we grow in love for God. Kas lan God. Makaya na in the present leadership of God the Holy Spirit. Kat sidia kitari. Kat karangin niya kaya ako kwan God. Makaya kading kalam kela faithful siya nga ito ka na siya. Na think ni na get faithful na yung kalain sap siya mga in siya na kaya oye sila mit ko siya man audience la siya pa mit ko siya. Kat ka na hindi show agat pa karang na adu. Siya nang kay siya. Oh, kat magana kani me liya na kaya aru siya lang kat. Mahal fa kay ukay. I think got compassion moling on. That's like a weapon on my passage. Mataga, mochi will jump from repeat. But that's like a repeat ma. In a case, making you with last cause I akula. Lame left the go. When Pang mashing, modulation, a modulation by non jump from Kenya. Castan got Magana Bagan Sanikas Meta. Castan got Dug again, man, one got. Nakat met life nga kat issues tagang online God. So therefore we are being led by the God the Holy Spirit. Na ito ka na forcing out lala taga in opposite lang force siya. And repay them that ate him to their face to destroy them. He will not be slack to him that aided him. He will repay him in his face. Pangan. Forcing out siya on kaya screen na nga. Muli na silo siya sangel na kaya matalos in kanausolos la. Elefatia suwaru na sil siya sangel elfa muli na sil na kaya matal. Rebate them that ate him to their face to destroy them. And he will not be slack to him that aided him. He will repay him to his face. Pastor siya banget. Dahil matam Moab, plane of Moab, ready to go in. Siya ba na repeat yan? Nga kung fast forward na get 2025. Elos na kayo what they fall lao liya kalal fung kya mo jing. Elos siya sum na kya me. Lalain for siya. Fakyak nung siya. He will pay all that. Na in kain kun ba kusang lan misri tagay we met last na kayo kusang tawa kaya met last nga met nagat fasum na met nage met last pengla Merkel start from Jerusalem, Judea, Samaria to the ends of the world. Pagkataas kaya nga na. Kataga we met na kayo walas kusayla au kyash katolla ka mema kastan ka deson tigain flop me pusya. According to their deeds, accordingly, he will repay fury to his adversaries, recompense to his enemies. To the islands, he will repay recompense. Left follow no fun, Maelia. The guy share.
first reading in. Now, sabta si first tu akalam God is jealous and the Lord revenge. The Lord revenge and is furious. The Lord will take vengeance on his adversaries and he reserve wrath for his enemy. Nakaptaga na oya si mga tram kin na ke me predestination. Doctrines of predestination kadin daga liya na posya daga kalam ye heaven, posya daga kalam ye hell. Na kaya oya si mga kuminan expect. If in kat te shell Jesus ka mo sing Magka na baka deploking. La line version ay siya kalam ye line version akalam ye na met na kayo mayan le tale Elos full nation la line version for katan met on le met na kayo matin la fung on le she's mo tan mai wang sige nan ko wang and shaft the year there's no number to this eternity for eternity na sige pechela trillion cash eternity singa and possibly trillion pala line version wang and shaft the year. Now, who's in the right mind? In sila na insom na kamasing. Pangat pa ko tanyok lang kat na sikko. Kaya la pamit na kayo tangan na kamawila sing. Kataliyo na generation agos may takyang kamenya na rin kat ngayon kanaos na phone na matan falikos ngayon. Enan taga na sikkom na kapitsa singin na kat in na kaninash kaya o yesing. Kat saan of lock lang na mo, makakulong na kawain kat ngayon ang som ni gigat. Na ina kanin susta kang angan kat. Manifinte, may kayo masamsam kanya ngay lepe in their face. El fatia sawaru na shell shasangal. El famodi na shell na ke matal. Predestination, elect, reprobate, heaven or hell, imminent glory, imminent danger. Inek, osuk inek, tapat parsugo. Now the only way we can get rid of the wider road, pat sugongan pa ito kanatana, Kastan kat makena in the leadership presence of God the Holy Spirit nagamod sila kum. Kadin te force yak naga makikiya. Ngayon na lang siya ngayon. Ukala na in talaga. The love, grow in love for God. Grow in love for God. Now, umtikan sumata long fashion. Umta liyak party patlang mo grow in the love for God. When masing ito kagawin malangon through the scripture, makain pangayoy si Mashiach tabat life nila gayawa. Nakiamalan kat makain na cash mold lang kat payak siwasigat kadin tagaliyat na lalian in taga nage me lang sising kufnain for siya kivin kat taga nakiamalan kat kufla. Na may mata ko liene mo tena ikat lang siya kat liene ke mali on a daily basis Texas, San Antonio. For siya na pa pel. Narom tuwi pa na kasensya kinimproy kin pa may ngayon God, yung wangan mauper. Ikas la may tayong taga lang si kumingin. When kumaya ka na sa lo sila. Sige limang na yung taga nage Kamen si Malsang ngayon mo siya utsa kanaus na phone na. Wait ngayon. Pa laline version. Na siya kumising pa laline version. El matay na siya matan falikos ngayon na el subcoin and wak lang na phone. Na nga kumin matay ngayon. Na kaya yes yung mga kumin na nandaka.
for laula kishusla. Vengeance malan. To me belong vengeance and recompense. For the day of their calamity is at end, and the things that shall come upon them make ace. Deuteronomy tonulyo was tonulmekos. Mga in taga kalimina sikom. La ne elos mta uchak na gamdan fela harsh principles magat kan ushe na kya shalching. Israel antik na dingat nga. Udak the great prophet Moses, you shall miliki so enslaved laws na kya Pharaoh. Nga kong udak at Jesus Christ, yataw hinluwa, initak na me, enslaved laws na kya sinful nature siya. So, prophesy, assume na banagya Genesis 3:15 ka din kalam kala, akpaksingorik tatari. If in got days, that's just the bottom line. Vengeance belongs to God. Now, Yorkshire na shift, matakawalas ko siya ganing kalam kala, mo singin te mo ninta, red picnic, red potluck, red kapasyal mo, inagan kapasyal na rin Jesus Christ, nga na, may makaya pakanyo siya, may siya mo, mapatpatsing, if in got the swan, kapasyal na rin Jesus Christ, kat puli siya ako klan God. Kat rechecking niya. Nakadali yan nagyawa yung masikyak matagan kanaos na may tas ko sa nga na that is designed by Satan is here to steal, kill, and destroy. Walang masyaya ilgira siya yung kanaos na may ito. That's his whole point. To lead as many people with him to the lake of fire. Trakan sa ko nga, piso ko nga, false prophet siya nga, taga mirrori tayo kat si mga trampramgin mo. God faithful siya nga. God Father, God Son, God the Holy Spirit. Siya talin mirroring pen. El taga kiyapakat kadin me, patatyang nagkikiyap lal, ele tatay na sum naging lake of fire siya nga. He had his mission. El taga kanaos na kaslan God, kaya makikiyap mataga wot, taga nike, pen siya nga ganing kalam gana, nakat arsh kya for siya kingen. We should be really waiting for the return of the Lord. Tangina kat na force tik na das nga merit the malamigas na dipa na chun yegar fatally. But tas nga pamasyak nga. O daga sampram kunyak may lakalim nga fuguna na yawona ifin ko was lang siya nga wina. In fact, na ifin gat nga which it's the same principle applying na gamon sila kom. Lemme, le karangan los politically. Katagam tasano. Oya kikiyap mam. Pwin kat kikaf men lashpeng. At samrang meta. Oya ngayon na kanina. Lan may discerning in shalik mawuli ki makuluk. Mga neta ka peke kunokon. Eta ka nga. Me. Soka sapta si fasal ko nage singalu. Kanina kanin niya akilin mawu iki makulugo. Amashi mataga kaya pa katya bot nga wanan forsyak mo art lane la pataga na ke consequences nga liye ke me masikya manakleb ke nga liye ka dayale ke setting tesid ba na met ta ko shenri talako Riti pa pala hako may mga nakasyan ni tal alle sila pelching interact flachika sette mi shengo ya picnic ya panore ngo met ngate rit pa pa skidi mangay bet las ko sa bangin na panga masimataga what panga fin saklanen mo intaga isla o ye chimakadin critically think about what we're doing the way we imagine things for God conscience latin taga kapat na kamalan God el taga ke lucky ka di kadin me pangay vengeance is mine. Siya nilga ka din well, sum na ke, o yan na ilya siya ma, ipatatyang na siya met na kayo. Muli na siya lo siya sangal, na ke, matalos, in kanao solo sila, elepat siyas, soaru na siya sangal, elfa muli na siya, na ke matal. The law in version.
Channel the Kiapagat and what Kiapagat. The Gagan 1982, nege 2002 project launching it na age na malan God. Jesus Christ wangan. Now so therefore, vingom nita, we were not growing in Christ. Mashikyak lash, na shishmat koshay for a long time. Now, kasi been pagotin yoklan kat na shish. Mga shibatago. Ena na karin tuyak flok na rin katingin. Katin takya. Modin mishla. Agadin me. Kap kapet. Kelang siya na singkat. Kimainge konfaliyang masak. Emalo. Emananan ka. Siya nga sapkin na siyong. Musyenge na rin. Na vingat liye 1445 approximate BC. Mut ko may pangan plan pel siya. 1400 BC. Talik na tingkat ng takal again. Me itcha. Siyam sukuma matay me da shim na sin Moses. Siyam yang awin. Siyam sukuma force me da takal na. Floklan tik na tingkat ng ligi show. Approximately 500 some. So 1400 BC, 500 some BC. Yaya fuku kata na fun na siyam ng shim. Na vingom takal dito na siyam sukuma me da kalim niya. Ganit lugangan. Akalim mo, blessed is the man who walked not in the counsel of the ungodly, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers. But his delight is in the law of the Lord. And on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by living waters that brought its fruit in its season. Its leaf shall not wither. And everything he does prosper. Ito ka na pa for singal siya kalimina. Kimanye kumfanyang masa. Malo mananan ka siya nga sapkin na siyum siya nga inara. Siyam sa kumalay si Meda. Outline 22 times 8. 176. Stanza line siya git na non kos parela siyam sa kumalay si Meda. Nag-alphabet lalo sa lettering system na may alphabet mo lu. Nadalala, alphabet stands for each stanza. Alphabet siya Meda. Matawa stanza sa kungan ka alphabet siya. Pero alkos pa long lu, rela siya git na non kos. Taga siyam kanya kripiti ak mahal kos nga siyam sa kungan. Patuloy pa siya lakyan. Pataga ka for singal siyang. Masap. May law. May nanan ka. If you got some get siyam sa kuwan, may dakalam mo, and his delight is in the law of the Lord. And on his law, he meditated day and night. Kumeta ka, shidba ka angay. And his delight is in the precepts of the Lord. And on his precept, he meditated day and night. And his delight is in the testimonies of the Lord. And on his testimony, he meditated day and night. And his delight in the statutes of the Lord. And on his statutes, he meditated day and night. And his delight is in the commandments of the Lord. And on his commandment, he meditated day and night.
And his delight is in the judgment of the Lord. And on his judgment he meditates day and night. And his delight is in the word of the Lord. And on his word he meditates day and night. Now, masya-flashingan ba? And his delight is in the ordinance of the Lord. And on his ordinance he meditates day and night. If you siyam sa kumayoke me dahil repeat mahal ko siya pen na kayo. Inta ka nagaya fosingal siya na pangay may naganakin siya uwi. In kadin me love. Taga me kapag kaya lang siya na singka. Kaslan kat magayin. Mahal ko sa mga redala. Delight la tayo na nasike. That's how we grow in love for God. Nagadali na by design itatle kaslan kat lagi akwak si may usi may siya na sikom. Nara siba na intaga akalimila. The only way we can grow in love for God pa original language lang matter sinatas. Kadena inflok din lagi. Kita din God nga masaba taga repeat ya as they are posturing to enter. Nga kung ganda sano in dakyak kat. Masih fan na ak me akikat na nage flok singe nage inokala pa kastan kat mataga mongya utak ka nganlan kat magay. Teori malan mo. Na taga sipa kaksigin gat ke mataga sipa kat na sikum mo singe nga din kalam kela. Oya mga kuminanas kami singe. Pamalan kat magay. Taga ke kas mo lang magay. Nakatigan fa mo ka dito God. O katina taga ready kas mo lang. Katigan fa mo ka dito God. O kator mo kun lang siya may takte Jesus Christ ka. Manay ilya siya. Katyam ta na ke ilya. Even got the sum flok na ke original language. That's how we grow in the Lord. Grow in love for the Lord. Kas mo lang maganda. Wangin kalak kung siya na kain kapat ka. Kumatagal ka me. Kas mo lang kat maganda. Grow in love for God. Kapat lang siya na sin God. Kapat in lang siya na sin God. Pangan me akatayaf toto. Nagawa siya may nantaga. Akayagat ka siya. Inakyok na ke me bang a copper call and quote matagal ke marita ako sa mga tram kinapiyang niya akataya kia pangin kunokon ito ka akfon yak lesil tamlay ujala nanrala me akataya akyok kia na siya na sang bela rin kadi katulong manlap pela ka desumneral tamlay Trescal check Ramalap kaksigin kat ki akataye na fanan si makat notayla lipshalan gashikat ki malitu chike Deuteronomy kor fasingaul fasit kor ngiskal sisingan anake sife andaga kalemi na siskan kakapagin lang sinasingat grow in love for God na may paglamalab singat game ngan we ko minaklin bangwet mata ko so porsak me faklang ay fakat ko invest na medin kaliya afin ko nangan amdaw ke room tamda Lisiana Albert kulomalab ke interaction lowes nge inakay met glance up ke kosha online ministry mata ko in mata ke maswas pai magastan gada kalembi na siya Makulon singkat ke Revelation mal sang sildam lilipan yok ke si destonigal migor fastong dolu ay bechon dolu fastolu an bain kombe dam dahil senyorita Melander lumalape ke may faklom ma tagange fasi ma tagayungat dam dahil Lisiana Deuteronomy akos fastol ngolit kostol ngolalgos lumayilap ke interaction ngayon siya edification na siya kayawa inakaygat kayawa
Tam del shue em Nelson an bain gombe. Glomalap ki ashloman. Kipe mefak maga shaboshak magumrela ki inemwe glomalap. Tam del bari den walk. Gulo vingum fulogo away saipen an bain gombe of a day. Na nganaglin gombe tam del lisiana ki mefak magum shaboshak ngegewa yokshipensish. Pamela Stinson wakek kay wope kulo malap ki ashloman talage wakatli ko wosa alena akkay gat peki kuno kon flight singe Pamela Micho from Kona man bain gombe akkay gom imamashkian be and then Shea Klein from SeaTac Airport SeaTac area kulo malap penasum ki ashpelom engan gelium itlash Washington mataga wigat yang benge Pamela Kinglak Johnny Boy digin glomalap peki ashlomo and be aglen gom jawan Brooknot kay open assume ke paklomo ingain we be my chayeng ka dinaglen akay gom na Marcella from Kona lenbo glomalap peki suparaklan paklomo namdal pedo si Thompson kay open assume wan ganaglen gom we be my paklomo skorak ne nasin kom ko try online ministry mga platform siya magadrek makun in Lashkagan Gaston Gatne. Tamday Kenya Charlie from Columbus, Georgia, on Bain Gombe. At all liban nga mabange met wiyash mataka so pasak pasa kay wospema aske background on ingain tagabe wikatyang was mataka som tarian. God bless you. We go sma matang nanigipesing Glomalap. Ikaya kataga orala marasong si kaya ki pelnalasi ngama awa ko sma ka tista ki front load si wipe kuno ko ki mande amalipan ito ko alena akkay kat ki monia klala ma bagi background na welal ki kita ko lalal samram kun na ki kadin kain academy pe lesson aims tolumang kadangais devotional reading ngayon nagi maluto chike shenria na may gatsak na aske grace and reconciliation siya nga gatsak na aske enduring beliefs of the church na pala ni kaya pinakon siya matako al tako ki meto saptagor fasingalagos ke longo luo Bang singe nage kap kapek singe anagela kalimia ba a life without Jesus is a life wasted wangan kapek ekan sikya pincho velwangan nara meto ako singalagos ke longo luo kap kapek ke fastukun Jesus nara katfinli nage lesson aims matakonge list significant events in the life of Peter after Jesus called him. Ke me yok megat kan liye ke events masikya ke molal bideo. Tigun le mel sonol ka pangmol in matamalutut lal. Na masyakluan ba if ko anay na shortcoming lal bide na lemel sek na me lalalfungel Lemersek na as expression of confidence. Evinelin ke shortcoming ka weakness lalo. Masya aktulo pa. Kadin sa masla sino tayo nakkaye. Matwiya sinalalfung iya. Yok na kapkapaklal ki me kilalalfung iya. Nara kita ko last missing iya. Damlipan ito ko. Saman na kapkapak. In lang si katsinge nakatli naki mantian la kapkapak ke fastukun Jesus na papena kapkapakin lang si katsinge reward ke obedience singe pa me kata eliek ki ngata ka gesla ki me
tamo di pa ka pa kon nila na ki matan felit kosh kanin mait nge narang ali na ki kata mamakat ashke nge na kya kata yasilala man kya pa si mga komenta ka na kya nge pa discipleship program si ba ashke nge medo long lal ko first singa lang ke long ul el Great Commission si kuno kan falat si nge som faga ki kastan gat na vinfela na fon na peptay sila mo ito masak tol nge pa wengen na payak fashiya discipleship siya nara el journey siya el masima kat ngaytang liye katin kandila ana katin ngaytang liye fashakla ka kapekla in kapek nara ki maulal pite kilemil panglola helmet patar siya na lesom na discipleship kwamet kat finan ka na ke talikdin kat ngita na edal slave in Belgi ma deliverer siya ngay mo siya som na itcha bin kain me oro na ke kadel panglulan som na eurolos as a deliverer in kain orela dalin dila may kos o dalin talik natal na ke as a priesthood nation na katli na ki evine pangan na election si lanan Israel pa katakilin nga na katli na gal Peter na el pang na ki disciple lan Jesus el chosen disciple si na maasi mga isam kiluti lasya kaya asna self-pride silal mo ilorela Analenale may confidence. Nakatfinan ka na ki pang sinasindalig Israel ngita na ki pang elosa. Elosinte may rekmakin masing pride. May yen te pangan special kadil pangul tala. El dal akademia ki fosit ko gal ko asan mo. Saisien en singan panfel singan el shik. Ekain interance sinake malan gata. If we can put it that way, when Ashmatan fell, it kosngan siya yok e folat. Tapayan na in sikiyak lengan. Nakatfinan ka na ki o yasingan da na aspe endurance ma takan kusela o yema siya Peter elashkian. Pasaflaya lafongan. Mayen asna o yasi masi mukuile el muguipe el pangon na el pasven matamalutut nge napakatli masikyak na silan so en si mga taga kaya pa kadal lang sinapa Israel ne elos ikori likiki kanin mangan ale genuine love silang kat na singan dalin me forla auliak kimalo saskengan lang sising aligel lem ki el banglol pide pelaktolu in restorilya ke la fakonala nara chorni silal pide ngena ki discipleship singe katitala ilanalen aspena dena straight lines ko aspelil kat akile Nepal fa ne sikyak na ki lafa silal nga kat etape na ki fascistan lignin gat ne la los ne sholle da asna oye milos orella ma fastigi pengeniklan gata na ensi man taga na sis nga pa talignin gat ne God will never abandon his covenant love forever el de kain me covenant love sila nga he will never abandon it naragat ka nakulin bela naki o yesi ma pitail lavogan lema sisel pa fak na sil tamas mo le somni kelali tap na los mattamalut lute na lymphatic cleshel lapite el restore ilyewe talig din kat nga siya flya del paikle
ana ke fa tam la liban il fa kan paik le ke mtan and moapa yang foko elos refused to repent. Nara ta kana shiskadin liena ke elos uchak ngan should pay kyang second chance silalos Moses den from the selos. In fact uchak no feli no leanga. Ta elosin kain sakela elephant ki me mamasikyak ngan. Inale aknas na sila mangan. Nara ta kapen na sikom innan ganagel Peter smakle then ana Judas will refuse and repent. El shulela mise Peter dena. Kadin na kadin dutut ke masingan sil. Dalik na din gat nge inkan palain siya wo. Reward of obedience nge esikyak na silo siya fin era o yesingan. Na panangara nation siya obedient lalosan pa orala conditions na ke covenant of love sima o wuliakle na sin patriarch nge ke forefathers lalosal gel Abraham, Isaac, Jacob an. Narata kape na sikom na ke obedience singe pa enenayak pang sikom kadin kain me loang na ke makat papa el bangun kat na ke ngakom matape ako la na ke flok silal nga ki ngali malutut singa alana yok na siginan ka na ke long silan ka ata olela lala la el righteous justice lala el matake na panang ke malutut singa ta ka insang second chance in sibe kalweni mayok sipenge sindalik na din gat nga angat talin ke faksilal dam lipan nga en sisha faku ka dito la tewana meta nara obedience singe by follow na blessings na ke fertility kataga na ke finna na ke domestication ke an lasha should be na ushein on wala masma ashken lasha apena ke masikyak na sindalik na din gat nge akulo ke malutut wo mataka inakalim na sikpela nga finde ukay pa malan kata nga kapain ay pa na matan fel destroy yaki nga don jingat malito da nga kumin ka hindi na ki kya pa si makat eto ka ke wik singa na letan discipleship singa is a journey of growth na nga kumpay ito kapkapay klakoma without Jesus masingan di kan sikya tabaliban pelang flakon na rum klamala Kuloman lap tamil cheska, kuloman lap ke arsan mat na wa when I lap kalim ya akin mit material ya kamen yan kuloman lap ke kamen loman in 85 kat na lifting up each other akay shin shi nagataga kat kuloman lap ke ikak lang lutu inoy na makadakalam niya pe nga inoy lang silang gat kataga na ke Colossus chapter si fastoli na ke singa lu kapat grow in spiritual wisdom. Grow in spiritual wisdom. Grow in spiritual wisdom. Agad ito kali na gema ikakta na siya nga kapkapak in lang siya na singkat. Grow kapkapak by following Jesus. Dito kada from spiritual wisdom. In the ushe na pay o iya si mga fact. Katakalami with no phone singer. Call and call. We are being called from the grave, but not from the mission. Pama papalashamon. One Jesus by his was. One in the pay. Okay, when long shall call us out through his son Jesus Christ. Akia kitari mangan kanamatawakin ralang kasal fell. Now, even kadisus tagang online ka, pangan purpose slash from fellowship. That's the only reason we live. When Elikesta ka din ni pakotin yok lang na siya, kadisus tagang online God, nakatika mixi. Only nations is set aside for the purpose of God.
pa Israel ka na usla kat ina lutuk yan. Na church pa light siya na finfelang believing Jews and Gentiles. God set aside for the purpose of God alone. Pange holy siya. Pange sanctification siya. Well, in makat shibera fella. Shibera finfella siya. Pakat kalim nagefella siya. Nakateta ka liya na oye siya mga kumash kaya nga pa. Laita siya Jesus most na. Sang na siya church. In mata akayelo siya losin ukala. Na teacher siya lash siya nga pa kat the Holy Spirit. Lain na kayo. Kat the compromise. Kat some we lost siya nga siya kalam siya lang kat. Nga pang purpose lash. Live with purpose. Fingat siya da sapta ikos. Pangan masamrang nga. Call us to live with purpose. As a people sit for God alone. Pang holy nation siya. But church. Israel in the Old Testament, New Testament, New Covenant, believing Jews and Gentiles. Deuteronomy ikos onkos. What cinemata ka metiki for ikos maganda kakata yaw yan. Kadin may embrace identity sa siya Jesus Christ. That's how we grow. That's how we are being empowered. Nagat live intentionally. Like purpose shibelan kat when shining as a light to this desperately need loshing el desperately need fintraksya mga kumarken pang masima kadin na nashkya matlal na gayo mol masigadash keng mol na mol Evin gomme bang where makin malam dula na machine afat na puela it's a big difference in bang Jesus Christ kaya sa iklaman mo ito Evin kat mataan na kaya makikiyap siya makikiyap pa uska to Lang siya matagal 2002. If ingat kita al Jesus kadinan so. Ika lang mata siya mata lash mata or makin. That is the only way. Siya na kalim me. Discipleship siya will not be done correctly if we not using the old original Bible natin magkusay. Namna siya long. Na iving nito na papanarawangan in-depth doctrines marik lang siya nga kanim siya when Bible study or when it takle show break. Fingat kili na kya crowd siya masang from kanya nga. Lang mata siya makay na pausi. Kadin follow a grow in love for God. Tas ko siya inan ka pray laso. Kat kulo malap ke ako na gayo. Nga som sibam tak type manal tuo. Siba type mga kan type yamin. Masingan putusiya ki. Matas na gayo. Even wangan na tum in siepel Katlan ikesta kadin taga accessi online. When ling kikiap shima water down yaki on digitalize yaki na misengin. Ngar makin me force na bay. Ingin ang alia flow siya ingin. Mode pang kelan ka. Kelan siya na pataga word fashion na misengin. Inan ka na nila kelan siya dan. Kelan ka da pa kalim siya. Pang yokshupe. Kung malap. Kat plus yan yung family. Ngaw siya tamlay lan kalye. Me, ke proy. Tamlay. Tarla na ke. Kung malap taon liban. Kaksigin gat game. Kaksigin gat game was na gawa. Matwiyash.
Kulo malap ki kat taga na kilusya singe kada ko lan kali taga nila sa pange nakna shuya ki proy kasi ki kasla taga was proy ben ko sa shwa taga ni proy kat kulo kaksikin kom kat papa the marsin ka shaw kilusyan bel si magum second la na sis kat fara na ki bel singe ki sharap si somla kadin kain kali taga nila sa ken sewo ki kaslom na kewa magatis oyeka ke malutut taga ke kaslom ke Bible matal ke kas kusai kulo malap na siyong ke project singi kawul la ke an panang ke product siya magatli dakta section akluo ke masasi singi kat pray na siyong ke kat papa ingain ars na wayan mange kanitak lalikina yemtan metla sa inte usim mayata na sis kat kulo malap pe ke revelation nga taka syunkat kaksakin bat saplom kadam lipan yok ke komikasta na sel enusyepe na sis nakke wain kain chilpen nan ka insiyak sis tagat isus na pain ngan mayen kat fintie na wangen benas ben fong lasha kade eli well ke matawakin taka ni lasha na ke kadakulan fasilika katlang si kaksakin kom ke oya na kayo main kesta na sis katlalal fungila etche tui ikesta lom ke mapay swaslom na sis maingi kayo kume akmongoye ingan yok yogali ke talas ke kaslom kulo malap na siyum ke plan of salvation lom ke win kulo si fun nandum ke Jesus Christ elda ka pa si sel alakay lalipufen na el fully God fully man tagalikia si kasaksi asis na kayo din lutut ke siya flyen mo lal el som na ki destiny lal mi siya ke plan of salvation si kom na ako lana tukun len tolu el moulyak hallelujah kaksyakin ka kung saan ke divinity lal in katangla makuluk in katangla galyak panang mana kayo makursiya ki Garden of Eden etom si aklual da kakmulyak ingena kat aksyo siya kilal fungilas main kataka lalal fungi orela kapaswo ulas kisben win na dum anak yakalimya kilu koren ni mekos fasingalit kos mamata wangin le masasyam dawek maingin gain kashikat kisben kum silyang an lomingat kadita kemawo kadita kemakuluk ke oya singen kat kulo malap na siyo ke ka singe when na dumel likia yoros panang gadinorek maganin command in your name our Lord and Savior ke sasya sorola ke imfin saksing ingan pasala metlas ingan onwala metlas ingan restore yel plalos kasakir klumin kan sikyak we command in your name restoration in sikyak lamisin heart kamisin kidney ka arthritis ka cancer wangan siye mas ma kalom shasor lakim te kancha onwala kat kaksyakin kom nakatakilan na kasingilam de kia yoros kadin ka ben asalik paus Paray ketadik nata siya. Blessings lom. Inan your alus pe. Karangan alus. Kat pray pe assume. Ingain. Siya kak pe metlas na kayo wamam tabelin. Yokshala. Ingain asyor. Tayo na smak.
takum no la mala mo singe as matawaksi as shaflasi e kumalena aki ga dineta ke si tesoniga akos fasingal dolun ke singal algos na los na kaywa ma ekin metlalal fungi mudulle kuma matakase in rumang nuknuk in wolen alom so agin chun osun asum ke sip kanyeng oina ke kum flogonal ma Moses digi kalyaklal the amount of transfiguration o yesipe nangen a shesh na kaywa masak na mol a rapture singa sikya kata na Elijah in kan kumang nuknuk in wolen alom so agin osun yurum ke sip kanyeng Arlena taka akkay kat kaslom kadinetala finne mano singe mise ngon kaditala som na yurum kat kaksyakin gom ki karangan yaklom benasish widalik na tasma mudapein kelpos ki pensinge kat chatuin pray kelos elos inesta siyang lalos tiki mama elos aske kat pray pe katalik na tas na kaywa matanin fong lepeke o yema katakilin kim kuikulan ice ki pelsinge aktanin fong yepem talik natas kataliklas kametas Micronesia ka finfelan na fon kat papa lela met kolla singe ingan orek magin ko wal makumsang na silosa ingan dieten ingan chenam ailos ingan dieten bananak Inkarangan liyang matlom talik na tum kadin mas elos siya na finena elos siya shiksin malik kometa ke pisin met na kaywa finfela singe kometa oye na kaywa maktan in fong yakata kat pray na siyum ke misle kat siya ke kasalom kat papa nakmanas na siya kashikat ke Maana kaywa magat fototuleke kadina na pite inkain esmakle inkain ayana matlalalfungin na kaywa makalalalfungila with contrite heart ayana David inkain arkin siya masalsala tang inkain tang na yurum kuminkain kasha inkain usiwoya na siya men kasto makalemye katfin bray folok na yurum auliap kung fakain mata intron lom in kasao elong pray lasha ulo malap na siyum naknas karingin kat kifasilik lasha kalayang pakoten asisin silan ngan medalom in wikat karingin kat amen ulo malap Osyon sa kungayon sang kalita kanila siya. Kan sa posak pe fakla wuske pe sa flasi inakalamil ban shui laske. Ang sa kuma inkasi kwata. If you care, ya get boring.
Igunya Nasi, Yanadui, Gashia, Imayamaya, Nasi, Tabaye, Gale, in Gale, Delnadewa, Tabaye, Gale, in Gale, Delnadewa. Even when it's love, it's you get young and boring in ya. All of the again in a koya, love was again, let me see ya. Even when it's love, it's you get young and boring in ya. Igunya Nasi, Yanadui, Gashia, Imayamaya, Nasi, Tabaye, Gale, in Gale, in Delnadewa. Igunya Nasi, Yanadui, Gashia, Imayamaya, Nasi, Tabaye, Gale, in Gale, in Delnadewa. Tabaye, Gale, in Gale, in Delnadewa. Tabaye, Gale, in Gale, in Delnadewa. When Margot